so me nkuna ketua me beje hwan ho na akoi aha ko super na e bice na oyi bibia no awodi edi ko no me ko na me beji misika o ka kire me se beji misika dia me nko tworota empa nko me mpa me se beji adwuma na me se masa enya ho na oka no na ma ye adwuma maji permission se me ko convention na makwa aba na ma ba adwuma mu na me beji me maketua ma ye ne dada na eno eni eja adwuma link na we fa link mi bisawo link na we hin e die nti na ka cha o say control to ka cha we adwuma mpanyimfo ni say we gya adwuma o na me nti ase am de bae no e ho na wo wonti ase no na wo bisa say die nti no de na o ka cha o amu say e die nti na bosunya so ni tua nyina aka mi kura no o wo tua nka masa start enu ma adwuma month na month we de tito me kama sem ka wasem e die nti na maba stay mo fam sika ma me wasi yan tire mo no so wajaju so wajaju dia ala wajaju dia ko ji kokotro letter fabra ni enfama o muso wajaju ma ala mse masa nya sa na wo kwa ka chen say we gya adwuma wo ka sa wo beji wo pay am se beji pay na we na wo ka chen say we gya adwuma no adwuma dia begin na me ko no begin na month ayi Saturday na me ko no wo mu vice no ayi wo mu commander no obadum be pame me night 12 o'clock so me ko fie ade no why dey amen mo very good obedu adwuma 12 o'clock oba na me mo gate na me to office ana me guys no so me penny ha na patro na wo gade wo hen me gade ayi sa company wo eye company na wo gade ana fie company na wo gade ko fie ko na ejawadaru mo ahode wo ho ana wutimi security adwuma wa ya che eno ne first security company a oni o ma ye adwuma ma ye adwuma wo escort Paris me se bon for good years ene ya no ma beton Paris ena maran for good director na me de call o de call ha ti Paris na ma ye adwuma for good years 4 years 4 years na ma beton Paris na o ma si wakra o beton kuma se dia okay o di jai ho na de ba wadaru mapai ni die pacho unfie ne o sen wenya sei Menya 55. Eja umro. Me. Ana we football age. Eja. What's what you say? Me chenu. Okay 57, mo 57. Sorry. Umro 57. Yes. Umro 57. I'm 57. 58. Unya 60 years. Unya 60. Unya 60 years. Unya 60. O sa ta Joseph kra be hwenim. Na me kra me nya sen eja. Ba mi wo system mum de me nya bia na sia no na bia me nya system mum 58 59 58 dem nya. Ye wo no ye tro dan ho. O mo tro dan ho. O date of birth no ma me mo tro dan ho ni bia na se wo birth certificate. Ana de na ye boss e bia sa da we na Kwame Nkrumah ye say no mo tro good down sa because me buy kra me no me nya pe no odi manu kra no awu be ratio no onye 60 years no nya 66 enti eja wo so wonya 60 years okay me pa chopa o de yen koso me hu age no 58 59 so so na me fama 58 59 enti e de na si ye na o commander ne ba 12 midnight na ya anadu 12 midnight ena o so wapam ho ko oyi wadi baya ari nche no waba na o mu nyina na mi mpie ma ni mo onam se waba dia se office na wo ba yi nyina nso fo ba adwuma nche se wo ba na madade a eni obetu wo ba nso yi nyina tete wo onai ana so masa de o yi dia me adwuma ma ya che ba adwuma wo Paris more than 4 good years ana se mbese bomo me ba ya kora mpo mu ni workers me nko ana me night asena mu benyo sanko fo nyina aka ho Joseph mu aka ho asena wo bomu na be di machi no mu nya nipa nti no mu nya dey no mu nya nipa no mu nya me ka so se no mu nya nipa nti wo mu nyina akiri ne fa wo mu nyina be ka ti wo de wo ye panyin senior man yes nti commander by no ayi wadwe se wo de wo sori nchia no dabi wo je se ye twofo waba yi nyina yetetewo obebe office ana obefra akura na mso ofra to anu waba na me nti ma free office okura be hia no aba na ade anu mse wo masa aye nya butere fo oba commander oba adwa no abo na wo na wo mbo me bo ka ho a boss mi ensa anu apa mo na eja me question no oye question to answer me po cho me sende egum kakra
oh bema de e de efia ha mi mema bebre ohungu me papa wo hum enten ka se bema de listen there me mo because me night eduma what's asa no kra ma yi but I say me night eduma me num sa but egum kakra but ya ne se bia me kogi dina bia tot bi dia me da me num tot kakra the Lay Foundation me num sa onu mo sa me num sa na de o ko tot me ya fa na ha yo bia bo bro na wa bro ya nonsense me sa kra nya dia me shala pe ompe batutwa kakra ene bia me kogi dina bia mpa kakra gum me dia ni now they no Lay Foundation into oba e no mboy now they wo mboy me moy no they no abro into oba okase ni mu fo no since and former we can one me 3 times mankasa ni nyina no abo me catch super no me catch o se nyai Taiwan kra de to so tell no so mini pod mba aduma no me sa bon amane ana o mutum fulam forget ye na de on kwa na oba okasa wani oba ha me oba ha madum and second one kra de second Taiwan de na me bo on okase me wana me pa na chew che Akoma to afa dia sa me okaso nkofia obi kra be tuma kopa wa na me anya me am kotukura pa na chetu nya Yawada fonso ene yenso yeda enie aba ya ekọ yaw eni yenya ekeka ho ni nyina yema yen nyina ye ho special happy birthday to us esan say enye obia na enra meka ye no na wotwe no ekọ na ebeto no enti yen ato ye say ni de na yeda nyame ase papa ene mafa me ho seteten Jennifer say ada bi ukọ engagement ana me se ai be ma no me behie no e wo soro ha and me engagement dress na na mahye na kasa be ma ne beba na ye de asie ni e wo so ya na mejao ani good afternoon biom edeba Akoma mu nsam dwumadie so e wo Akoma 87.9 na wo hwe yen enso e wo Onia TV so mo hwe yen e wo Facebook TikTok and na YouTube ye da mu nyina amase ni aka che mo say hono ukọ hono ma like the page no wa share no wa comment mu comment na yesim repem no ye be kenkan ni nyina e de amamo na wafra onua so say Aunty Bea oni ni nua no ma no o masan ababiom enenso ye de nkomo wo ho edwoada ne ko Lebanon na enemo se ye ko hin Uzbekistan na se Kazakhstan na se e ya samo se krai mu nkofo betu kwan ani bua ye bebu Kujistan enya sem ketwa bua ye bebu nkofo se edi mutu kwan na ye ebu mu yi aya mo nko credible travel agency no na fa mo entutu kwan etimaka ni se no se ne stand no ene ye ba be ko ho ne ye di nkomo abro wei aya ye meka nsere ye meka nsu keke ye ka na wa wutie yen na wa wo hwe yen no wo so wa femu aba na ebi anto ye bu ye nuanom ye kan ye bekasa Aunty Bea wo kasa dodo me ne me sabre kram na isi kwan so ameko wo kọ na epem so a na mo de asan e de aba beto ye nim good afternoon bi emwai na ne ya tena se enra me bisa se mo no fo ho te sen enti be gidi se ne nso mo bisa mo no fo no ho se ho te sen enra ye kire mo se ne obesi examine wan kasa wo no fo no na ukọ ofie no oye ye de ukọ ofie no o hwe ye de me anope me be dware me san gina hwehwem na me san hwe me no fo ni bio na me se ai no for ne ho ye papa enti won so bomodia na October bosumi ya ye say ye pink month na san ye breast cancer awareness month idie ye kasa kire efa no for ho no kokram eto no fo no emfa enye akwadro minuamba no omo wa ha atapanyin atakakra omo e wa ha na atahinasa ye nyina yaji akonwa ye de enkomo no ebrem production team members eye Nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Nana Yaw enende Uncle Paul assistant head technician ononso e kan ye ho ende ya hye dwumedie ya ye de ebrem nyina ntiem obia good afternoon biom e de ba Akoma mu ensem dwumedie so nene ye breast cancer tip no e legend na ya na wo kan o say tie se kokuo
kokuo na wosame ye na mhwe kokuo sanya kokuo sitie na mahwe sanya kokuo kon no ne kon wetia wehu oh okay era se ne kon wetia munya bia ya ma mhwe sanya kokuo ne sitie why enti legend oyos we tie say kokuo kon you say aya be physically active and check your weight say wo tena ho ye adwuma ye o free cam wa no abetena office o free office anu akotena cam o kofi anu akoda ye ma menum bi wo ho no ma osori anopa mache oye bi so ni wie no kotena ne nyama ho sa wo ton a won sori jonso de no kra na ode ade na ode afa ho no adwonso na ode egum na ode esi ho no ye nuanum ma na mo banks ne kra de na asem no na asai kra ye say be physically active what's na se kakra na wa sorry na wa nante kakra wemu na aboawo emirika no ntimi entu but emre mo ho na se obetimi anante de eye papa obetimi anante a eboawo na check your weight no enya kese embrusu bebre eno no empanyimfo ne health experts na check say eno no a risk factor for breast cancer enti no aya check your weight why what's na se cha na wa sorry no one nanti kakra mo amo drive no e wo mu an mo eja car nesi ho na mo afa trotro na mo afa taxi na mo nanti na yenjai lazy life no o mo friend soft life na ya na e how e na edinam nti the way ye breast care tip kakra bi breast cancer awareness tip kakra bi a me de e ma me nuamba no e wa ha me di kan chia ewra na me bisa se ewra etesei Aunty Bea Nyankopon adom na wonso Yesu asinyame adom si nyame adom no mpaibo Yesu adom ye nyina ye ho ye ai Peggy nye ready ntimi nim de wo ye wo ho enche bia ye bekọ Peggy ho na ansa na mekọ Peggy ho ne ra ene ye se ye physically active se be ya breast cancer prevention no ye be boa ye ne ankasa kakakre ehia very necessary pa na aside say boa ye wo breast cancer awareness ne ho no esan so ema ye so me hu ye hu sisi ye hu so ye fit ye fit me da say on say ebi wo hono mkura mpa wo fi a wo area hono hutimi kọ usori anopa e kan Saturdays ni Sundays anopa before church no be usori be 5:30 6 o'clock a unye late o de depending on normal service time no yes o de first service miss wa no akọ second sa tu nanti twa bi wo kura so anwumre wo pe kura ko fi anwumre be 7 no 7:38 wo no hwe bambo ho nsem wo mpatam wo na say ya na wa ye work obetimi akwa kwa na watwa na wa besi wo na wo mre ya na asa akoba akwa ye de account ni nyina ya apumutinetine e na to dan so a wo fi a mo a abosia wo fi no oro mpaboa na do na sisi sakra be massage na bibia timi aye de ni nyina cap yes e cap muden no eboa e ma wo ye so wo ye na wo ye no nya nipadua no nko no fo no so gene de sa anti de wo kan de no krenti yesere work ya wo ken papa bi a mene ne share wo na no pasa ya na midware am tai hwe ne pa wani bre no compound ni mu ho na brisk walking power give otimi kwa medware be wie be siesie me ho no na papa no da ho so onko ba bia o man fifra te yes ne ono one compound ho na mitimi gina ho hwe ne sa na me ni bre na ankasa enko hwe wo mfie na hwe no na so si ye na yes obenyina chenso nti na ye de nyama yi ye ho ano enso nka wa wo drem ho kakra no kra no wa wetimi aye bibi kakra wo ho no ma ebe ma wa ye active ti sabonten na wontimi nkotwa kuro no ho ne ade wo area ho nhia se de Aunty Bea kanya efie ne yam ho na kọ ukopem no aba ukọ no sa eno betimi abodem ho kakra na ya na ma yesem ba bedem ho na me kotiri no abatim ye be trip na mabre na ti so say kafra na bila chile exercise be masa na mitimi nye ya bombre wa ya Peggy o timi ya kakra de exercise no wo de obeye obi a we dig sports ho de we nya exercise say de he bi na ya oye ni nyina me koje mkra na se na meja kakra oh I see hey Peggy de mama mi ntwa mama fa be ntwam na ye nkanyo me wo sunyane e na efia na metim na guys bi wo ho no mo so mo koje no mo twi media o machi me se me kope flatami
and I'm doing much in call ye. Oh, your call first day. Me banam when I'm ya. Oh, banana, see, I did chin yes, I'll call ye. Not a day now, me call you man, a man, no wabron sign so. Me fair phone, so no budget me back, na me ria. And now, you want to me. I can say, ya bobo wap of your diabo bow. Me be I am ya. What was one count? Yes, I just want to meet me. No, Mama, quite a dear, me would you go meet me? Hey, thank you, trust me. Dance exercise there very good. Okay. On say and ye new and ye na ya real radium kwa. What I say, ye cholesterol level alcohol na because say ye exercise. Nya me anim obesity ya de kese pa. Obi a woso. Say obi da wo chen obi da konfa no che a o chen so da konfa no che na wo na mfie ba yare kese pa ada ya de bebo no mpo no say me maame no me da atwon ana me da pege mpo do akwa ayare sabia me akwa hwe ya de e na kese bebre no so sa makwan ma yare dodo na eba ye ho bibi ti say pressure se oye obi a wo odu bebre na wo ntanye exercise a enche na pressure obi wo no mo a onya pressure through awo situation a okuma na ebia family hereditary ebi so on ma eye ankase negligence ene de ba sade nam dodo na numu de obawi ni nyina anadwo bia be 12 awie osori ya pam na ofa na tade wo kwa adwuma aduane no kwa digest ye banka wo ye exercise a acha within be 1 hour obehu na wo se honam no fifire efiri mu ba wo ho si ho so then you ease yourself before you go to work in the exercise the mama dey be very good very very good aside that kwa no ba ho so ta kwa exercise na kwa gym ma wo look sexy yes me meje ya ma ye ya metiwe me say na me kopa so wo skin no edo top sisu na wo kwa you could see everything is on point yes it's also boa ma ye no fu ni nya everything is on point you flat up in heaven Aunty no necessarily flat up you era me nua ba we your breast cancer tip na de ba ye no ye say yenye exercise e ma yenye exercise me say bia wo adwuma nti no ana bebia wo te no mpotam ho no security nye nti bia wo ntimi nante te se de era kan ye na me de papa bi aya meteno me washroom ho no ma meteno no me hwe no okobasa the compound ho na wo the only compound ni bia wa wo bedroom ho no o hall ho no o kitchen ho no na wo koba nkakra yesi eboa e ma ye nofo no enya hoden e prevent breast cancer nti yetu ye hofo nti 20th kwesi adaya nana ya wa ya diade ne da so fefefefe ene me pink ne faafa Akoma breast cancer survivors round table eno na eba su kwesi ade di yenimu ya 20th of October ewo Presbyterian Church ewo yechiha Emmanuel Congregation askwa ene ye disadwumedie we say ede ebremo nti no nyame ya adoma ye to nsa afre emakokuokuo nyina se anopa 11 dubako na ya hwedwumedie no ase 10 ne ye nyina ya tena se dubako pepepepepepepepe na sabredi ya chensuo na wie na ya bibi awie na breast cancer survivors no omoni ye kasa na omoni ye kasa nti enam sa akwanya we say so eto nsa afre ya dofo nyina titiru emma no bema hyewoyere hyewonia ba hyewadanfo ba bi say sada ne de omra no betie sa survivors no mo experience no na enam so wonso wetu hofo nti ejiri se kwesiada ye be hya mo nyina ewo hono mama mfe binka obi bisa me ne baby bisa me say survivors no omo a cancer no ye omo nyame adometu afiri omo so wana ena me ka chom say da bi omo enye no nkwankwa pese obi wo ho no mo ane de entu but eba na ofere adana raka se bi ho no ma de silicone ahye otimi de dress onso obi ho no ye twa no for sa na stigmatization ti ofere sa fo ni nyina o me baba be kasa no a che o me de ye me ye sei enne mitimi ye sei what I say obi ho no mo ye twa ne de wo hu so de ade ne hye wa hye atade enti ye kwa onkobi badane du na sa wo bombodin ba wo be hu obi anu ye yi no fo ba ko afiri ho no but odine silicone washa tare kama wanka wonye de wunhu enti dane de obia especially mano obia mrambetie bi na ye koye nim se bi to wo hunu kwan a obefa so ye da se papa enti na sa na ye nua ba na ode ye ko Kyrgyzstan ana Afghanistan ana Kazakhstan well okay yo
Osumu betu kwan ye de mu behunu nie ansa na obeba no ewra beji yaboafo nkra to kakra bi be mienu miensa bi na ye de ye nuaba no aba enkomo wo ho frobi na won beti wae ye betu kwan akọ Kurdistan o se Kazakhstan sense Afghanistan idie ene ye come my set travel consult okay on se woni papa no ya woni papa no wona akọ ya ma menka ya fo ankodu Kurdistan ne Afghanistan ho ya America straight ka wona ye do ko ye yes aso anka akọ Germany ana say bi Spain bi ko pe wa sumdwe enso we dey do akotwa ho a we dey kwa do tie nyame adom aba obi aka ho wasi ya mefa no ye boaboa no ye ho anu akọ mama ne bedi kan yes mana mana akọfa na ba ti ye da nyame ase so do abedu na next time wo bekọ mama myself for mfa wonko esa so mo de anya Canada ene America be bia ni wo kuro na aboboso ne bia no mo do bekọ da bi on beka to se honye om do beka no kura kirewo se ehonum de om do kwa enye yesa se honye kura ne senti myself say country bi apeso okoso bia no bra na mo enya ho hyehyeye ne nkrata asem nyina mfa ma na won so kope bibi kakra bebo afie na bibia so entimi enkonkan ne senti waso wonsa no dwuma kura de ne no watu adi na bibia deda na akomisa nsa won kono na o mapa dwuma to wo de ama dada na omochi kwan no ewo Kumasi airport run about police station wa ayafre my set travel consult e was 0508 3689 75 and 0302 908398 normal NJ Osom. Charistic Ventures say ene ano awia yenka nche say apomode ho nsam de omo akache ene wo yade bia titu bia no mo de nupa no aba Zahara Herbal Products enya na ewo oman mu ba bia pharmacy chemical shops na afi herbal shops ahodo nyina mu no ubenya Charistic Ventures nupa Zahara Products ni bi ato na etu nyalo wa nyina ase ama enu ne doso ene fi omo akache aba Hindi Herbal Mixture Zahara G Zahara Man Capsules ena fe Zahara Mixture no ankasa na enupai ewo eye ba bia ukwa ubenya bi ato na waso de okwa kan oyade etete wo unya kapa nipa ne beyi ho aduro e de ama dodo mu dia afre doctor e was 0246 348334 and 0248 569335 normal angels so na onso enya wapomude mapa nenya wuti edidim na bibia so entimi enkonkan traffic studio see yan kancho sade bia ye printing bia no fabro mo akache no mo nhwenya ma wo se billboards na pesa mo ebesie ma wo afi banners ahodo na pesa mo ye ma wo savenes ahodo na wo pebie omo be ya ma wo pesa mo nye branding e wo car ho books ni enya branding wo ho ma wo a ni nyina so mo eye bi Angunaga Junction eno mo wo wonom eben iron bed ayafre 0247 013561 and 0574 010101 no more NJ oso na bibia entimi enkonkan eye power specialist herbal hospital akache na medewadri Dr. Akosua Dua ya no yade bi asuro no wunya bo power deep na nyalewa dwane sanse tumi wo ho anti ko na Dr. Akosua Dua ya mfa na yare se tumi no emfa enje wonkwa hepatitis A B C D E owoni nyina no aduru e wo ho se oliver no nasrade adol ho osebra na wonhwe enye ne kama ma woni nyina emfiri ho e ma wonde wo ho emfiri sa nyalewa no ho sciatica yade no a eso to asintini na e twudwi wuntimi kura 29 no eno no ko owo ho aduru tatahwe dompani mu abu dompe no ho atechema ato afa ho wosebra na won kansi ani emfama ho osa yade na etete wo kompo na abehye minimu afo ni chemu e wo power specialist herbal hospital Kumasi fo ya monko fe yase Lake Bosom Chukwantempo ne so woni Jasbo filling station ene hwe ni mu ofro car no akaso besi wa ya junction enknai fo fo mani chemu e wo kwabenya poku ase ACP main road sanso na takrade fo so monfo mani enchemu e wo Anaji estate woni Anaji me primary school no e na ehwe animu enupa bia badwa man so efri no akache edua ya herbal malamix malaria fever and afi general body pains as ebetu hebatin herbal mixture na ne powder eboawo na boost immune system no e di amount jirika ji herbal mixture memedro mapa wo be ma unum bia na wadi umensem cough care herbal malamix anasa mixture eno so eboawo na eno so ayi ewa obo wana so won fe obo wana wodwon so ho a make am full cough care herbal mixture no e di amount edua ya herbal tonic wanu mu ato na untimi ni dia ya no bi na won so didi ete aduane ede esanse aduane ede pa ubenya nupa bi ato e wo misty herbal mbrom apidank herbal mbrom Freddy Men's ke o Dani herbal shop mbrom na Colinac e wo Ashton Fred Dr. Akosua Dua ya no ankasa e wo 0244 5444
22 and 0200383831. Now with the WhatsApp and so for 0555 797878. Now 1J was so. Home sweet cereal mix ewo adwamai so na we Tom Brown ya the wheat rice and afi soya beans and ye aye the senti enema pa ewo mu pa anse soya beans de ahoɔden no bebre wo mu ai wudi a wunya ahoɔden emo so papa ni bia and afi wheat ne de aka ho blend ni nyina and ye de aye sa Tom Brown yi the senti ukodwo mu apebito na bibia so enkoyie ubenya bia to ewo poku trading and afi KJT Gate 4 store number F3280 and afi Dr. Mensa store number C14 oni Oson's chemist and a shey ni mo edum pizza tin so no ubenya bia to ewo ho bia ya ifra was spare pass and afi edum pampa so ultimate ellen ho no ma benya bi KO adehia market na mekan ebu akwa offense so tano so na atonsu won so ubenya Tom Brown papa bia to na dodo mu dia aya frem panyifo 0246 697358 and 0546921728. FDF wa gia to say into Twadia when we say a quoni pedua man for how any Arabia embre ni pedua no Aunty Bea. Yo era me da se papa enche bia ye nua ba na ye no ebebo enkomo no ebeji na konwa na monso mehu enne ensema ye beka na ansa na obeji na konwa no na yemfa Ashanti Marathon Akoma Ashanti Marathon no yemfa embremu we ene de toso miensa Akoma FM ya hyehye na ye de bre Asante man ebi mo efie chichichichichi Kenya ne Sudan fo nyina etimi ede won ho ebehye sa dwumadie ya first one and second one no ebaye na afi so yesan ede ebremu biem aye 26 October meminda ebe ni na wotwe na yede sa dwumadie no yede ebremu anopa no num pepepepepe na ya hyase ewo Akoma FM yenim he ya ewo Askwa ye ben shopping mall no eho na Akoma FM yewo na ya ewo the fondex of Akoma FM 24 kilometers ye wia ni abewie ewo Baba Yara Sports Stadium na yaye aerobics ene de keka ho nyina na pepage na ho na okeka de keka ho no na opese obe sponsor sa ye ndwumedie na yebo wade tonde hu dehuro edema ewo Akoma FM Onia TV TV3 ene ye media platforms ni nyina de a ye show fresh number we 0209 119090 0209 119090 kaino hunu se mo amubedi kaino first second third ni nyina ye wachade shronko sika wo ho a ye de ebema mo ansa na consolation prizes enso ewo ho edi mamo enti no sabre ya registration no ekoso registration no eye free ye nje hwe eno aso ba befa forms ni bi na wa register National Sports Authority ensa ehye ye ndwumedie ase Ghana Athletics Association enso eboa yen midimafo herbal omo wo ebu akwa agogo omo eboa yen na FR deodorant omonso eboyen aristocrat event omo amokom omonso eboyen odonten time echina enwumre no ndu pepepepepe na sweet mavis ononso ni na bedwafo na tenasia omo cheyen odo ho nsem ensem Akoma mu nsem ye ntimi enka no sweet mavis eni na bedwafo ne de permission granted ho omutimi ka bibia bi ewo ho ntaya no we share sweet mavis ewo efiada eni meminda enwumre no ndu no omashe dwumedie na se eye odonten time eba so ewo Akoma 87.9 medofo ohun efe pa o aw obi an hu efe de on time jisu say yo jiso medase ohun efe pa Black Beauty ye fro say my friend Barikisu ampo Barikisu now you see a friend Barikisu eh sir me ni ba kunu no efiada nko a ye friend Barikisu okay na Barikisu ti ase oyo friend say princess so say oyo princess so say queen na why di ni e de to no mbisa sa ase etese ase eche say na me bisa by a long story emutwe okay ye be wie no pass kira ma me why yo me dofo Barikisu e ha de boko wona onam na ofi hin ne bai ma me fe no bisa ofori krom he ya kuma se ofori krom and you're welcome. Thank you. Okay e ha boko wona onam pacho ye mi chi mi se danye enti ye be ka brofo na ye be ka house meka twi na na be ka na me edu frustro ha me nte brofo enti je se o ka twi na pacho
me call Kurdistan. Ekro ne bo ne say Kurdistan. Kurdistan. Yo Pakistan. Pakistan de mitimi bo. Na we no ye bo ne say Kurdistan. Kurdistan. Okay. Okay. Ko twa 1.5 year o no. Na me ba Ghana. Ti me imagine say Bariki su metie fo no se omo nte wonka. Me imagine say me ba mesa to kwan ko kulufufuro so. Anya Arab country. Ti mi papa danfo bi o ye adwuma wo Ashton won ma efie ni mo hono opama ade. Na me ditu na nim na o say o nua bi o sa danfo bi won ma obeboa me. Enti o frɛ no no ne me kasa o phone so no o share na da obeba me ne be de be kasa. Akoma FM. Oba na obusa me say o se me ba me fa ne me passport na ambla na me de ba de kan ho de ba no obusa me say ikuro best na me pese me ko na me say o menya maybe America na say ikuro bi ani misika e be so akwa ka me pe no se America de 200 de entime this say 200 cities ana ka fene say 200 million 20,000. Okay. No de entime enti ese me pe kakra de e ka ho nso me twa mani a mini bia nbe ka ho ama no timi ni kasa na me branch so ni kasa ya enti o ka che me say me nkwa akra na me nkwa police report na me kwa akra oni nso so ma me obi won no be fa me free akra na o de me kwa na me kwa he enti nipa ne ka che me say ade na me njai akonto na me mfa scanning fa ni ejuma nti o ka asa cry no nti o ka asa no na me no ma adwen insisu ye nti me no ma adwen say nka mesa akobe fufuro nti o ka ma fa ma adwen ama no nti o ma na mesa ko kumase na omo sha se ye me process Akoma FM na mo de me ko akla ho no ma on maybe omo yes a process no ba me sha like me who say e intro and me bra no mo kasai because mo share dey say ada say ne be ko no ma ka che me say plane no asay plane na yesi nti me kwa me dwen ho na me ntias me ban so dwen ho ntias na o ka say osa share me date for flow date nso so ya the same thing na che say ade na nya no kole okay mo fa me sika ma me nso so a 100 million na mo eno pokwa e brilliance na mo 100 million ma me ka 100 million ani so me ko Saudi na me ne me black asa say on jiska no de aka ne ma me nti bla na owo fence Ashton no eji 30 million ma me bla nti me ba me free Saudi ba ye no na me bla ne me ekọ papa no honum no ne kasa se de aka no mfa ma me na me peska ya ade ya kasa sa papa no siske bi eni ne ho oni de wa akla no mo siske bi eni omo honum bi ama de aye me process no so a enye real fake nti wo sika sai na wo de ho 70 million 7,000 pachai 7,000 oso di ni nyina yeten barikinsu ampon pachai enne wo passport mu pachai barikinsu ampon okay wedding fee sen pachai mo 23 uko Kurdistan no kwan be na afa so uko Kurdistan no me fa agent pachai okay on the ona utuaye ana utua ani mpokwa Kurdistan no o ma mentua hwe o me yem bibia ma me na me koye nti me ba Saudi no wa na sa me fi Kurdistan ba Ghana no wa na sa de me ko Saudi before I be ba Saudi ne ye tete ba fom uko Kurdistan no agent na edo koye we ntua hwe uko wo ye adwuma betua ne car na se office for no mo Saudi no Kurdistan no mo tua mo ka finance agent for neka anti na me ndi o mo ka bia na iti how so ye den na utimi tua ka because say fa won ko free sa ye den a there will be some form of payment right it no Kurdistan agent na office no ye den na o tua ka sa na pese me hu eno de na me ndi ukoye den o Kurdistan ho fie adwuma ukoye fie adwuma no mo tua ka say no mo tua me 1,003 ena $1 into the bag and scheme na 1,003 almost 20 million or say 25 a month say $1 no was small kwande it's not we sure say bia omo no madam na ukoye adwuma ma omo no agreement bia akoso nti de wo so otua wo no
otibima office for ne de editete o kana o boy no ho wo be sure say bibi sa akoso Debbie. Say me na me office no me fa me no. Mo ka kire me madam ne say se mo hwe na se me good a me fa so mo hwe me be se 1 week. Na mo hwe se me good a na mo bla office me twie ska no. E mo na che se me wo mo nchen ye adwuma in fact 1,300 na me twie me ka month bia. Enti mo hwe se me good no mo ko twie ska ne ma madam no. Na office na afins ma ka mo fia me ye adwuma nti busu me bi mo twie me ka. Into could stand it there went to your hay. Agent Nanti me be. She crowd now when you know. Nay, Madame Fubi, Adamfo, no, or then mammy. Oh, okay. It's any audio on your free bunto and our coy. Into quite not a honor sitting in to saying tea after 1 year no, oh yes, over Siabaganan. Oh, Honomoye, Honomoye. Me say, me, Madame, or you good, you good. No, my minister, so I'm a penny, and money, into your man say to we are Jania Udi or Mumbo, Ubia Yoshi. It's now in almost 2,000 a month. A daint na, or your wives after 1.5 years, no, Obesia Bagana. Na Miana make us say me Bagana. Because na sometimes we on a man, me no more issue no issue than ye. Why more issue? You can't say. My name is Madam no. So Madam you're good. Na face you baby. So na me phone e wo mo ho no ade na me like a hammy no. Na me phone wo mo no. Omo de mema me say be a week and say na a hammy. Omo je phone na. Me fiti say me free office ba mo seize me phone. O de o man je passport. Aha. O de na me office je. Office na passport need the office. Office for no mo ye dey. Adano girl you ba ho ko Lebanon ni. Osini de wo office also see office no mo ye hwan mo me madam office for no the office for no mo ye hwan mo because who kodru ho no Kurdistan no wo ko office into office no e na o madam be fa ukoi into ho na kwai ti say shelter bi a mo kwai de mo kogu ana aha akwai say dan bi say na mo gum yegum aha obi an nempa Ghana fo mpanyufo wo ho omo ye adwuma mo wie contract bia obo no ma owie a ono mo sa ye adwuma wo office wo mo ye ebi ye Ghana fo nti mo kwa na ye de mo akogu sa shelter ho no e ho na mo frɛ no office no aha fe na mate ase nti na obi ba na obepe house helper na ye de mo akoma nipa kro no okay nti ye den na wo si oje wo phone bibia ye okay but wo phone pe na oje to kwa na me kwa menti ase me na wasen komode me phone e de ma me na me ne me ma na say ebusia focus ba mo je phone 1 week bia na mo de no mama 1 day okay no mo de ma day ben Sunday na wa ye o calls nyina wo ye call na yo mu gina won chen aha de obeka no mo ntie ebu wonu me ya ade a me ebusia for frame me no mo ka sa o mo te se me ebusia but o mo bisa se den na wo ka na se BBC na sa o se maame no ne manyina ye mpanyufo ntina ne maame ne nko anete ana ne mane wo fie maame ne ni kunu ne baba ba kbo no so onyini okay ne baba ba kbo no so wale ya wata be fie okay in apart from phone na no mu season ne de na oni omu ni problem bia yo ene maame nkom ye beba ho bie mu ai me nkom ra na voice na pager we de na e wo form nti ye beba na e pager pink to pink month as ma shada me say chona me say me ni aba na ka wa say as ma shada so pink month na na ye wo mu no pa chonya me ada na so breast cancer na ho mo ye hu adwuma kakra ye mra na mo hwehwe mai ba na hwehwe ni nyinam ni nyinam me am pe ba bia ko hwe but since obi ho na stage ni ba bia adru so ye de di no kore so ye ntimi a e be ka cho say we dey fako baby say betimi so dia e betimi ahwe nti man ni nyina mama na empo wa akra na betimi agina o mere mu exam me wo ho me da se yes gina wo peda won saba ko wo de won say mi ahwe se na do no hwe say ye kira na ni nyina bia no no nti no wa ka no sa ba pe e fi hwe ni nyina be bo na wo say yes pensa
brighten the corner where you are. Exactly. To be an away, brighten where you are. Me banana mambo was so meeting sorry. And you miss me bow about that. I'm going to check it every I say a Naturalist Clinic and Farmer on your TV and Akoma FM. One more shame and one more tea in I but not to say I need some pomo dane and who ain't tea and I get here. And who hear your pie and say the two young also say, a bed boagana for beer or yarded that what dear wouldn't buy a say why, but show near born near to your dear as every wacko. I'm a hotel by Timmy Strow and you if you didn't know every at Yang, never number no not once a bill number no be foul or be fell. But oh ma, can you say, but now woman, ya dear never ho, and call ye. Into twana mo ne bra say ye ho ne ye ma wadura ebeboa wo ye no yetimi aboa nkrofo bebre enti ye wo ho dance bebre e wo ho de ye metena se meka se wo bra ne aba bedada o da bi fi se wo dance ye no nya ye yie ye se tell a friend to also tell a friend wo kono kwa kwaton ye yin obi hu se eh na first na say na night ye ba se de ahoto aba wan kasa na bebo ye din enti ye din na wo bo na wo de kira mama nsan nyina hu no eno ena hia ye enti ma ye mo hwehwe enkasa mi koi heba fo eje so discuss say beto ansan na etima show da bi wo de bibi kakra bi na kita na ye wo say ska we de so no wo de fa brain ye be ma wadura e be boa na betu ya de ase afri wako na ahoto aba na ma memfa ye number no ento dwa se de me kan no o frɛ no na wo ba ni ahwew ye number no ye 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 na unim bibe me ba na amafo ka se de bia wo ba na waka wo na waka me ma asem na yeso nya kompode asem na mo kama ye hwe krom ha sei say ye pe wo bi pa wetimi bua ma composition minimum etimi fiwa e doctor 3 days e yini fiwa minimum bi wo ho say compo pa hye wo minimum on say ya na ye moja wo na clot na be hye ho enti wo be hia adura ben na ne bibia fiwa ko ne ye bua ma wo manya fiber da na enti say obi abia wonya composition minimum enti wo tie me composition wo minimum ho a de brabaji ya aduro ne bi wo ba ma ya ma adura ben na ne nyinada afri ehwa akọ ye hono sedurasem bi anim ye mfase kan meka na emum ye duro na ye de beka wono ni nyina da ebe na ne akọ ama hoto aba saa na nkra na ye se yekoto o matwene wawo ba se bia kra ne nyinim no enkoye utimo sa kra kra hwe ne nse ya moamwa wo hwe ne kon yi anase ne tinesi ne kon ne so ne tine wo so se ya ne nyina fasa nkra nyina brɛ mo so mo zo mo ye nsu ma mesero nsu be bia nya asase so ya de bi nti na se ne ma bi ankoye wonyin nsan nim no enu nti na ma na ba ne sa ndi san kra we mu nyinada mo fo mo mara se na ye mo wo mo ya bo ankra obi wo ho wo de ne ba ya se wa kwa no 4 years ni wa kwa na kwa ni ntimi nkasa akwa ni ntimi nante wo hye ne maami achi saa wan hia doctor 3 days a na nkenya easy nti wo so a wo tie me ye de ka ne senya ye mo rohye mu se wo ba ye beboa wo se de akwa na sitie bia akwa bia ono so ba ye de ne ba na akwa so wonya 7 years ono kwa de 2 weeks pepepe akwa ne nante o 2 weeks pepepe ne de aduro e ka no na afi o maami twa before and after maami the video e send no ba bi kwa no maami no wo no na kwan no wa no wo sire mu ton en wote yenka en ye de aduro ni bi mane no to no kwa de wa man ya so ye ho ye de aduro ni bi mane no wonim say 2 weeks later na akwa na timi asoro ma me de ni krom ka se ka cha akwa ne say sorry nante na akwa ne de mi just obi krom ma me so nante o de mi ko hwe ne steps a wo tutu a na just 2 weeks pe no en ne mpo akwa ye say na just nya agro kwa nti so a wo tie me wo de wo ba na waka na hye dan mo no wo ba na wo de onim say no ano no akwa wontimi nante bi e bi kwa ne kasa no kra emmaye wo de fa akwa ne brain e be hwa akwa no ba bi a wo no makwan no enwa emmaw Kumasi hano ye wo etimetim Lumba Junction hono Kumasi ha ye wo enkan ubeko Old Ashoman Alloway Junction Alloway Junction sasa na ye Ashaiman ubeko ye Tulako Christian Village and na afa so kaso ubeko Tuba Mama Africa Junction na number in no wafa no wafre number near 0246 5
59 59 41 41 17 17 0246 0246 59 59 41 41 17 17 na yesi wani no wokane na wahu se wani ya woya na da bia wo posa wani wani ze wani na wo se wani no da bia na etufo se emfa wo nsa no nko wani so nko posa se wo se wani no so ya wo hene wo se kro bia ba wani so antem so wo abaya so ye ho ne ya mawo ensu ya wo de ba ho wani wakọ baabi wokọ a yesi wo yemfa bibi nso wani so wakọtọ aduro wei na wakọ akọtọ ne yedi aso wani so wahu as enko ekro no waya enko wo de braso ye ho ye wo ensuo bi ade be mawo ma Canada se ye ho no operation asem bi anim surgery asem bi anim o ba me ye de ensuo ni bi ama na ensuo no de huru wanimu a se yade no sesiden ye bekọ aboam rafo ene me rafo ne kokrafo e ba ya se ho nye easy obi aba wasem dem pese me kan me bible o fi se de edo ne si elboa wo mo no kro bi ana nkedi wo mani so yade bi edi wo mani so nyina ene ni nyina da ekọ enti so a wotie me bra oba wo se wo pe ensuo ni bi wote se abaya bi kasa wo TV so no se memra no se ensuo bi wo ho an wo de oba ka wasema no ye be ma wo ensuo ni bi wo de be wo wani ama wani na wo de wo se nka eya asem no wo se ni nyina ebekọ ama ahotaba afa ye se awo mu ensem maama ye se adwobreo enim se wa chinchini wanante me obi a ye pam no afri ni fie obi ba ya se wane na yere ba ye na asem nya ne se wo me no na me wo badada e na me de be ware ye ndi se awo ne ma de na je se fri me yere me so akamati ko se chinchina me maye mbra e wo se woni ne ba wona wa wo pen no enkyere se enfonso bi ntimi ma na se yade bi entimi ma e ma wotimi nyensen yes sa pepepe endi se wa wo no na wo kasa ye ne oba no mum na enwo no e bi kra na ni nyina no na wo be ma na firi wo enti ya na de ye tufo se mumie no nyina mo mbra na ye hwemu mamo be ma no wo na firi wa ye boa wo oba no so wo na firi wa ye boa wo na afa mu kofi na mo kohye mo pe na adane adanse nko enu nti no oba no ya na ye wadwo bi kra ya na ye de ma wo na ya na se oba ye ho adwo eye 1 month pe misrew oba wotie me se nye ba na wo hwehwe a asem we wonka ho ebi se manya ne bi wo ha mo nso na o ma ba mbeba na nyinsen na ba na afi na mo de na nam nipa so na me kra na nyinsen na me po misrew se ye nyinsen na wo hwehwe nko ade anya adwo we koma oba wo se wo pe 1 month adwo ni bi 1 month adwo ni bi na se 1 month na fasi wo na ye ho adwo eno no ye sere ma mema no onu wo yiri no mu nhie mu wo ye ho adwo for just a month pe wonye no ho adwo enti wo ye no ho adwo ni wi a se kabosumi we na nka abaje adwo na kabosumi we ma wo no no adwo na no wa ye very fertile afei bosumi we ye chi no kone koso hwe eno bi na ya yeso be makra dwonsogo wona oba abotira na se nyinsan aba eyesendro ni bia oba yaso ye hwa be ma osedro ni bi ti oba wo peba wo no number nie no wa phrase si a number ne 0246 59 41 17 0246 59 41 17 now for yes fibroid moon sensem akotwa scan medical ka chwote kombo kwa yes na ntize fibroid utie me na se fibroid ne ba bi ehye bi akotwa scan ye bi yes fibroid nti wo yem hyehye wa mesro ma yem hyehye bra yaso ye ho na yemma waduro na enane enko operation asem bia ennim wakwa ye operations na so ebe wo free say edua no ye nyantu wase e wo se ye tu wase entu ba na se ma waduro enane bibia da efri hoko o menses na entimi maye no ma atiri munya wo de o menses na aba ne eba adechie emma bosumi we won se aba mienu bebi bosumi mu na asa aba wa hwe bosumi no ma tibi wo ha ne de etimi ba miensa otum week we eba na we che eba bebre a enye ena bank tenkete so a enye tini nyina ne se obeba ya so ne abo na regulate bibia e di amount oba de e wo se oba ya so ye ho fa doctor 3 days adam for ne ye boa wo na wo menses mun sensem ne nyina da ne nyina fi wo ko wo so de eba na wo ti ne suo obi wo ha ne menses ba won kwa adwuma week ne nyina won kwa adwuma obi wo ho asenko wo ye student ko school ne menses nti no age exam no abafie there ni se eba ne sa e natural way ni se wo hu sa pains we mu nyina tini nyina ne se oba ya so ye ho a ye be bo na fe pains na hu ni nyina da ni nyina e be ko number ne 0246 59 41 17 0246 59 41 17 wo ji number na wo frɛ no na wo say tu anamo no aba ya so ye ho na ya boa wo yes
STI enemu ya de sexually transmitted infections kan hu se enemu na wonyaaye wonya free obi ho nti se wo ye oba bia wonya free bema no bema so bia wonya free oba no ti kan hu se mo mienu nyina na mo betwiti nti oba nko auto anamo na aba so ye waka hu se wokunu no anani pa na wone ne wo ho no ono so betwiti ne de oba na etu for yes a healthy vagina boost your confidence and it's a confident level no form dia and your baby say your ho ni aboawo na se wonye menko your baby na baby na dum kanea and my baby mama ko dware mbra and na mama ko yesei but what e kwa na abaya bia je ku na fi onsem tini na se oba se wonye moduru a we no sa ne mama ko hyehyehye o we hye hwa yeden natural way and one kasa beche na ade dada enti wozini ne hyehyehye woni nyina na enye braso ye woni yema wadu abebo na bibia mfifiri wonko eye adwuma mu ankasa na pie honamani na afenyema akoye wase wo menu abema meka ma na asem no wani age ozo won se obema na efon hwe hu kuro hwe hu sasa hwe hu na ye wo hene no braso ye woni yema wadu a ebeboa wo na afa infections na age obema aboso no nyina ada ni nyina mfiri honko na afa ye se bo obema ho ban na obema so mo ho ban uti asi ya wonya nwuye entina se ma obema nwu braso ye ho wasem nya ne se msere mo me pe quick start quick start na edone ane wo mu mienu yes se wo pe bibia hudi a nzo bi wo ho ana oye obi wo ho ye chinyegifo opese wo challenge no nti se nipa no de oba wo se wo pe power nti power no oba na ode hani aba eye wo yes I see ai ebe ma wo anase wo de wo ba no abaji power ne bi okay umpa wo asma na de wape quick start quick start de no kubensuo akam baby sasa last week ka kubensuo ai eno ye quick start no ende kubensuo and yes nso bi wo ho no no pese wo hunu se bia na mo di agwa mo bo anase se enti wo se nipa no ye be ma wadwani bo ya so ye ho a okay especially obi an be mawu okay wo hunu hwe ne be ma na ntimi nya hwe obi ba ya so ye ho oba no kata de ya hyem kama gentleman oba ne ma na dwo ni bi abante na tutu na atade agusu enye ma asori no enya agro e wona chesa enya agro de se enye ma gina so enye ma asori enti so awutie me mesro wo de wo ba o ma chi no wakra wo fie na wa bai be mo sa be pepe wakowie wo fie we no kra mesro nya for Jesus nya dro bi a won ma betimi ai bi a bo ha say enhancement bi a e be ye na afi oni be oba na da wi na no da bi yo bo ho a na wo say rewura wontini nim na eye mu dwuma enti say adwo no dwuma edia ano no enti me di number no to dwa no me sere wo freying me say branch e ben won na wo di America na wa ba ho ni ahwe na ho taba e number no is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 yes the doctor 3 days the doctor with the time the doctor with numbers but that's yeah that's pa me dofo nene me nyankra bi said no mo bas no mo doso papa the producers so mo ba na mo check your time no ama me why na yetimi abon komo so barikisu o voice na ye okay ma me hwese me mosque dia o voice no besen abasru bi ma why enti yenko cash out na yenko peska emfa entu ye botom anope me ni ye student bi o se na ka de sika na 15 cedis na won phone so e na wode 2 bi e wo anopa ye morning show no e na 2 bi yeah friend na wenya 500 Ghana cedis enti me ken e no wan so boko akọ show bi MTN number o de se nya o de akra na nipa na o gini di no okita MTN number o de eje o so o de beto cash out e wa Akoma ubenya sika wai I dial *439# ne follow prompt no number 6 eno ene ye Akoma FM no ubetia ne ye bo number no e wo morning show no so ne ye bo number e wo Akoma mre ye bo number no so e wo Akoma sports na wenye sika 500,000 1,005 na mo jiska ni dikosa etitubi na wonso efa hwe o haufa e mo bi ndada o say e frakadam we e pure papa enye fake bia 3p garlic mixture enso beboa ebusi immune system no ato blood pressure no so e de amount oba obu nsa na eya obebre ewo ma kope 3p garlic mixture na enom wenya stroke asthma ojo so na wo bra ni nyina 3p garlic mixture no ebeboa wo benya bi e wo pharmacy herbal na chemical shops nyina Frepiwak natural e wo 0248928824
0201000021 Marikisu aha nti yewie Kurdistan nti no wo ba Ghana time ben about 2022 okay nti wo ba ye no me fi Kurdistan e banana no so also Kurdistan dey also na omo no to fine but ufo no mo jejeje na nti na we ni nje e na ye so obebe fie e na me bi sa o say nti wo ba Ghana no wo ba ye ben mu 2022 e na wo ba Ghana okay that's fine nti wo ba ye no e di mresen na wo ye wadwen sa fe de on pese obekọ Kurdistan ne Pakistan baby hobby wo pese wo call Europe countries no e di mresen Pacha di mnebe 3 months 3 months 2022 year ben na wo ba a month being April 2022 indeed after 3 months now say a May June mu ho e kosa no and afi adwene buy so pese on two kwan inti wo ba wo discuss na ba fie but 2000 there say 20,000 and I would ba fie okay inti wo ba ye no and na only hwan di nkomo se wo pese on sign two kwan biom na on pe baby a we di kan yakọ pe baby fufuro hwan na oni di nkomo bra kwame ni ye hwan but we adwuma wo Ashtown opama mema ni manyoma na usua de wo no ho ana na ye den na oni di nkomo yin e fan se ye fie ni ya ono so na so fie for krom na ba ye sa ta na mete Ashtown that time now to Ashtown no no de obi etu kwan da patron de mintini nti ye den na oni di akwantu ho nkomo nti me minim se bia ntuni ni ma obenya obi aboa me o parents way patron mo Ashtown ahembobo ano o parents wo ho ba na onu parents di nkomo so pese utu kwan biom patron mani me busa friend ni nkomo bra na ugini di so ugini di pa o no your boyfriend ana sa o ye sure okay so oni ni di nkomo no bra kwan me na bra kwan me kan den no so na danfo bi wo no ma obeboa me obeboa o ka che na obeboa me okay eno ka che na danfo no nti na danfo no so your friend say na danfo no de me fini din kakra de oji usika no wo re fini din black kwame na ji scan na me ne ko sende black kwame na ji 20,000 ni nyina I see nti black kwame no oda ho pamade o Ashtown ho see yo pamade oda ho pamade I see e mema niama no wo pam ene ma okay I see nti no o di scan ni nyina share ni nsem hwan na di adanse e so o di scan ni ma black kwame me bra wo bra ye hwan Brafuseni e wo forikrom on na di adanse mode mo sa hye nkrata bi ase se ye discuss e ma bra kwan me so ode ye betu kwan me pacho de bi krata bi eni ho no nti apart from Brafuseni no hwan na betimi di adanse bi mu se wo discuss e koma kwan me no me bla no nko a Fuseni no enko a okay enti no mo discuss koma kwan me no ena eden bio na esiye ansa na Saudi die no esia bebe mu no o demand before Saudi na say o free Saudi buy na o this can man no me demand from me demand so be ko Saudi before Saudi okay enti o di 20,000 ne come akwa me no mo anamonto be na mutu ye around that time na echese na opese o di utu kwan me demand no Oma me kan se me ne papa ne kwa sende no na me ni sa won ne me che oska kakra won ne be ko so ba se still ne wo fom me ne papa ne kwa sende scan papa ben black kwa me no okay me na na kwa sende wo ko sende we hen wo bank no okulum okay bank ne di mbo bank ne di so on di oye ni business mbo bank ne di aha nti wo ko sende scan nyina de call brand ho no e den biom na esiye ti o hye me ada o mama me akwa akra bra kwa me ne hye wada o friend adamfo no okay no o ka che me say ada say me nkwa akra na me ko police report na akra na wo so okoye no na untimi nye wokumasi ya ba bia okay to nti ukoye oyi police station be na okoye no police station ni de ay akra bebe police station ni won ho no muso on kai bro no so hwan na kire ho na okoye ho Blan mami si wo akra seko na o mana na danfo bi be fans ni nia be fa me na mokoye police report ni police report e dey no mo troye report no so na koye problem no eni e be problem ampa
na wan kan Ira impokula police report na ira because me sure ade na enye real nti anya ne real na enye na ye di wakora police station na wo ye di ma na wan kan no say yakoba charge bi ne assign do police station wo fro bia can't you read? No, you can't read. No. Into oko Kurdistan na oni omuka de kasa. Omukasa no any English. But you can't read, but you can speak English. I can speak English. But you can't read. No. Unko school da. Unko school ka cry be. Edru saying basis by class 6 or 5. Into eden na ultimate kana ultimate read. Say na this way mu nsheda nye. Oh, this way mu nsheda nye. Okay, kafra, bibia be fine. Enti oni ne hwie police report no. E na mo ye den biem. No, ma me sa eba betina nchen e wa Accra. O kotina hwan nchen? Bla na ode me ma. Bra kwa me adamfo no. O kotina ne nchen won kran. Won kran. Eno ode ma na damfo ba we say. Into kotina na damfo ba e ho. For how many days? For 3 months we say 2 months. E won kran ho. Won kran ho no. And I'm some more process no. Into two bata if you come as kotina and crying. 2 months. Say if I won't call him fa. Outside. No, I can't be the work natural. Oh yeah. Otimika say at times but Otimika say fan say chronic event say. Media minimadia me beton. Me baba beton 3p garlic mixture. Intimidofo. O de me ento ye beba na yenwan wakaya de kron why. Yenton 3p garlic mixture. Me da senso. Me chieti for ne ahwefo nyina ewie. Eye 3p garlic mixture free p work natural health. Enti na me wa ha garlic kroji na ye dia ye. Yemfa nkeja, yemfa nsuo frame. Emu ahoden ne gina ne naso yi pa. Eya nketwade kakre wo kakra. E na hama nyankopon boy no waboa doctor amani nimde na ode afa abefo nimde kwan so ayesa eduen. Na eye ntinim akomam eni moja mu adwuma nti bia na obi hwe me wo yade bi fa ne ntim na koma eni moja ne ho nya dre bi na ononoma ne nyina ebe free ho no enso toto se na ho tutu ha manfo pa o ontime nko adwuma wo hyedem ne honam tutu no edron abase beboa ye nyina wonya binom a ne nyina be free wo so ama won so wade wo ho na ene ye hwe asma yade a ye ka ne se entehye eye yade a ha adwen pa so ya na ye nti ye ni enhwe ye hu ne se ano adro eni ho ano adro ewo popa ansa na no me the doctor number no etudwa baby a wo bia na pese ofre doctor one ne twetwe nkomo fa wo yade ho frɛ no na wo hunu kwan a offer so aboa number no 0248 92 88 24 0248 92 88 asma yade a meka wansem yade a ha adwen pa ha mpanimfo ha mofra ha adwen pa yi na enhyehyemu nso mfa ade potia ede sa yade yi eba ema abonten na mmom ya na enema bi wo hono ma some environmental factors bi ene ade bi keka bo ma yeka se ebetime de sa yade no aba anase bia na busua wo free mu no wo maame bi wo papa bi wo na bi wo sa yade ni bibia na busua mo yade a ne sa yade no wo nso betime enya bi afri ho na ade bia nyankopon eboka ni padua no ho yade a emfasode ewo so ahrawa ewo yemu no eno ene famframa edema ye ni padua no eno nti bia na droban na ede mframa ne bre ahrawa no na ahrawa no so de mframa na ma ni padua no tokro abedem ana chimate obi aba ho eho techema pe ene eka ne se obi enya asthma ana oye asthmatic patient na ade potia ede ba ne de eni honom eno nti ya na eka ne se niema bitimi ede sa ya de no eba ebia na ye mframa ye home ekoyemu eniema bebre ne efraframframa ye home a ye mfa ye ni enhu no ye home ewura ye mu a etimi ekotwetwe sa ya de awodo we nyina ede ba ananse wo de wo ta enya kata obi ohanu ma de bia ne ti eye ne ya kakra bia na ne ti eye ne ya ne hwini mu nyina esisi ebetimi adidi mu a na akwakotwe sa asma yade ibi ede abra wo je wo ho a enye enka se edro eni ho a ebeko sa yade no 3p garlic mixture ba se ebeboa ye nyina ebetu sa yade na se efri ho ama won so wade wo ho eya na ye wo fie nso a ye tu ye mofra ne fompanimfo kra eye mayen se emmoa bi eni omudidi agro ye bejai especially okra
yetai ka se wo de wonsa fefa ne nwene ho na mframa ne ko mu a obebo wa ne ho nwene bi tu ko mu a obebo wa ha adwen pa etimi didima na akofa asma yade yi bi de abro ntimu wo fi a mo hwa mo so ye no na mo hwa mo mofra ne so ye afi na mo nonom edupa no edro na ne 3p garlic mixture afi abo bi ti se tefre ya abo a ono so ne ho ahene pa bebia na samwa we efriba no eni enyan ebi fri sumi na so ejanan bia na wabefie otimi to waduane a wudim ensu a wo no mokofra na wotomu ehu pe adane wo so asem ni nyina ha adwen omo ho enyema bi wura ni paduani ma etimi kwotwetwe saa yade we nyina de breyen afi na ye bre ye te so asma ne so eba obi won ma inhaler ne bi ne nchen a ontiment na oje ne ho a enye edro na ba 3p garlic mixture ebeji wa free saa yade ni nyina mu anasa wo de ne de ebia na anu ayeden pa ya prescribe no na ma wa wanoma enko entina onka se enidaso asa enidaso nsan ye garlic no nyankopon na ne boye ye de ye aduane na bon wa ye de aye adru ye de niam bia frafra enu tine nom no enye ya obetimi anoma enkofa o ha obia emrew wonom nso a enje wanum asma ya de boni nti ya na omo doctors in time prescribe no bi te se painkillers emomo anu odin emom ebe ha adwen enu nti wo de ye de wato aduro ne so awanoma emfa wo de pe 3p garlic mixture nenom eya na ya wadwi bi se ebibidro ne frabrofo dro na ha adwen ewo musa na so de numadrei we are 15 minutes wedro bi a woda so bia say ya brofudro no ana bibidro foforo bia de nom enkofa o how bia emrew ebeboa na etu sa ya de no afri ho me sign the doctor number no etu dwa bia na me de tu dwa obi ante opese ofre no na woni ne twetwe enkomo fre doctor obeje wo so na waboa wo number ne 0248 92 88 24 92 88 Eniema ben kra ne ba yeso ebehu se sa asma ya de bi pese wra ni paduanim ebia na wo de no wo ho no ma de bia wuti eya wo yakata de bia wo huni masisi we nyina be kire se ebia na asma ya de no ene pe ni paduanim wra nya kata bia na ye kata keke wako a enko the list na be fa wo huni mu no na ese kata echew obu won so akakra bia na won wensin de bia hitim asma ya de ne betimi abo awura ni paduan menu nti na wo hu sansunsun ba ya na ye ma ye ni enkoso ye ni ma de kro na ye jai ne sa na ye te wo de wo hu sanseche ni we wo ni paduan so a 3p garlic mixture na no ebe so ano e de ama e bia na wo de ne ye wa wo ko a enko e wa e ya pa ade echiri ne so ne sa wada eno nko any time ebe o jai wada no na enya no ebe distract with sleep untime na utime bo ana wo fefe ebi bo wadwo so omo ho nyina ahomete se won puma ben sa nipa na na dwonare won so wonna ko so te se wa ne gigi woni mu kuhun obo wa ne pa obewie no na ne bo nyina ya ne ya na ne bo ehhehye no ade na wotena wa ma ahomete ya de we ede wa ko krachi edro ne so abase beboa ye nyina wonya bi na wono no ma be so sa ewa na no obu eye we ya obu ehhehyew ni nyina ebe free honom ama won so watimi ade wo ho obia mpebinto enye na bebia wo bia betimi anom bi ebia na so de no okwan wo minimu dodo obu honom obekwan ni minimu sa ye se ye koko empempe ya na enye koko nye ni nyina na ye koko asma ya de wo sansunsan so no wode wonim wode behye koko bate bia na asma no ene pese wra ni paduani menu ti na wo hu sa ne ma ne nyina ebi nso awode no wo mfe eya wo ya obi mfitimi ya ne ya sa wo nsa na ne so ate eba wo so a wo so te utimi ya ketekete na ne ribs no wanhwe ya wo kan a ebe ye yie utimi se tokro abeda ne mfe ho no ne nyina e kire wo se ya de asma no epini paduani mu awura boyade ne nka yesa wode adro bi wura ni paduani mti woni woni twaka bia entina ho ma ne meto wansa na ano so no aye dendende adro no bia wo bia betimi anom sa wo ye oba wo ye bema eboa ye fichi kromu yawo ebo wo ho bai bema wo prostate no stroke ya de diabetes pressure na ha adwe no ni nyina etu ase e bia na wo de ne ye honam yawo se de me de kan wontini mu na twetwem wo de wonya 3p garlic mixture na onoma wa na obedi ho adanse ama afoforo nso akwakotobi eno obewra pharmacy shop ne kra wo hu bi wo ho ebesi wa na ya to ni paguso a wo moto esanse eye edupa nso ne ton ne ho eno nti obia mpebinto me kanfa mo obia na enye na nso enne imanfo ye bebregum amafo ye bebregum nti wokoto ahwe se garlic eda ho no
eye kokko se de mama so enye fufuo garlic ne ye kokko eduro ne so wotoam eni plastic mu eno ti ehyewa epai ukono obi plastic rubber bi ma wa try 3p garlic mixture gu wa wo se wo mpe no o pepi wak de ni bi e wotoam ni ti ne ye kokko na na obi koto eduro ni bi obi eni ti ne so na kokko na fedi aka ne nsem na wo se che se eye fake omo ye bebregum omo garlic ne kro mo de ato ho eya ye tum ni ti no bebi esu na afedi aka wonsem nya sa na edro ne tie eno nti hye sa ne ma ne nyina nso ansa na obi de asokwa ada na wa chenchena ukotobi na obi nso kire wo se ebia piwak de edro fofora abadwa so san yade na wo bodi na ebia wo se da bi enya no kre edro ba ko pe na piwak aye eno ani 3p garlic mixture onye hwe mfa mai nti mo bia na ada bebia wo bia nso betimi enya bia to a omre ho pharmacy shops any herbal shops a ebu wo man mu obetimi enya 3p ni bi ato ebia na wa akra o kanshi na wo pe bi ko kenso Kofi Sam na Angel Herbal na koje odie ashama obeko Ecus Pharmacy Tema Community 5 aya Little George Madina ko Health Alert Clinic any post office no ene di enimohwe kuma se Colina Herbal Dani Herbal na Chris K Herbal ebema obi ato ho Albert Sam Herbal Takra di AA Mensa Koforidia Gafson Pharmacy wa obeko mumuni awe enterprise ene cathedral no ene di enimohwe tamale obeko ofa kojo heba eben electromat no na wonso wakope bi ato enye na obi amfa ne ho ntoso na 3p abusua no emuode the number no yo for number the chat 0248 92 88 0248 92 Fred Doctor so enferry oton ya dia na onya no edu chechire mu kire no na obeboa enne wo de package no a kire yen nyame ya aduma next week oba aya yi bottle na ankasa so fa kire yen enne de omre na so nti next week oba no we bottle na so dia kire yen why barakisu wakai baby a na afede wakai na ye de wo kwa hin na de wo kwa Germany times bo no sa say France na krobi so ubefa krobi so akopie wo America but sa ko na mrefi Mexico na Mexico no so do be ko Mexico so na nipa ba akofo a yesi ye do ko sa miensa we nyina no e ho na we hu se da bi nkofo e mu twi wadi ho na mdi hu ye e na utu e da na mo na me bla so nim se de mo ye na enye real mo de me ko Kenya e se ho na mo ko ye me process ba na enye real o mo do ko Kenya Airways Kenya Airways Accra Kenya Airways e just odru Kotoka International Airport o e na obehu Kenya Airways o because nye Kenya Airways no mdo koi o mdo ko Kenya hefa ese Kenya by minim embassy ho be be ye o mdo ko embassy Airways yini de just o kota mark no so ansa na obehu nti embassy wo no mdo koi no mo ye de wo ho o mo ko ye forms bi emami embassy ho no se ho mo do ko Kenya na iti wa akure ye do ko Kenya ye do ko Germany ye do ko Mexico ene sign do ko hin France within what months na san komo yina course na edi be boso me be say boso me be say 3 months to say 4 months emu na hu say niam ankoyi ba che kakra na mdi hu say minimum mu nkoyi because me ko Kurdistan enye say process na edi me fe omo de o fe mu nti e ho na aka so mo fa osika ma wonya anya bie ma na nya bie no mo ye de ti me bla na oni papa ne kasaye papa mu no se o papa fo no mo yetu papa mu de hin na wo kan bla kwa me no de wo dis kama no okay bla kwa ne kasaye na o flip papa no de wa akra no papa no no ne no so kasaye nti emu wono ma ye kan ya na o de 100 million so ma sister na me kwasa ne chen wa akra o de ma no de ba Kumasi na o de bebe share papa ni se na o de ma me bla kwa me ni se na o de ma me okay enti akasa 7000 di bra kwa me komo be na woni nedi a wo tu ana mo ama ho sa account 7000 no pacho mini ndi hu komo me ba ande mini ndi hu me pese me chese da ben ne dey twato wo ne bra kwa me o bra fu sei ni ene unyina mo call bra kwa me ho sei mi sika 20000 da me di ma mo se mo fa me nko Kenya mo fa me nko Mexico mo fa me nko France mo fa me nko Germany mo ntimi afa me anko emu ba akokra enti mi sika no mo atue bi o mo atua
10,000 baako ena o metua 3,000 baako una se aka 7,000 tida ben na oni ni di nkomo sa wojo 7,000 but last 2 weeks ena o card ye no say ska bia ni hono ska bia ni ho sesen say process no mo ye no receipt no mo de maame no e kam boy nyina e wo sa receipt no eso enti ka bia ni receipt ben no mo de ma say 100 series no mo de maame 100,000 no mo de maame no eno hu receipt no mo de maame ni 10,000 no no o ma 10,000 no ma receipt eno no ya say e process no mo ye no eni hu ska na mo ye na me bi sa say enti process ben na o mo do fa mu a o mo say 7,000 no ate sa processes no enti no ena me sumi bi sa na akasa woni mu dia me sumi nim Barry my namesake enti wa wo hwa dey process no mo do fa mu enti wa feel say o 7,000 say yakoshim enti ye dey kra kwa me oni bi ode ma yen o ma anye process bia na mo do ko Kenyan embassy ho no nyom na fa card wo ko ye o mo fa card me ko ye o mo na tua ye o mo ko ye no mo je forms bi o mo ye bibia ma o honom no o mo di na me wa abonte no mo no wo inside honom ba na me ni ma de a o mo ye wo honom nti o mo pie no mbe kan se mo pie no mo se me nkotwiro me din na me o mo bisa me din me full name na mo bisa me ayi bi ba me refi adokoro sa mo bisa me ese ne wo ba yo refi niam bebre pa o jesa beside post so ansa wa kaya na honey me pictures o se me ntwa passport pictures and one utua ye eno me na mtua one utua ye into after from Kenyan embassy ho no omo do kwa another embassy bibio ma chese no pese omo do tu kwan na o passport all this one na o passport way na e wo mo ho no na e wo mo ho ye the visa bit etimu ma ya fa visa bi etimu ama one fairly online visa eyi bia na wo pese wo tu kwan no ma mo one fairly online visa de bia no na omo se omo do ko sa countries for you by the o se na ye no kre because o ma anya bibia o ma anya bibia sa na ne nua ba no se na danfo na akotana ne nchen wa akra no na o ye dey na odidi me fle plan no de o akra de o process na ma me no anya ono set e friend bla set ti me friend na me na kasa na o ma miska na sister no na set ni mauska se fato aduane di ene se 7,000 na odididi ye no ena me kan say me free okoko no de mbo ho isa na mic ni ye didi okay me free ma me sha say ye process me free kuma say ebe nyina me am sika na me de fa aka ye bibia me okay then you come back to process me be say ti process be na mo do fa mu so a untimi nkire me say o ma o ye process say mama ma anye process bia enti na okon kran na okoye den o ma me kwasna sister ni nchen anu mpokwa me kwasna ni nchen ya ntimi nsumi hu say like me hu hwe na me ka say mo fa me sika mam na enti 2 months na okodi sister ni ho no de bia na o hyedem saa de bia me hyedem o ma be fo anko ba bia da enti wo ko no fa anya me nyina say wo tu kwan akwa abricha na me family ma ahia me nyina de ko akra ho say wo nim say wo beto aso akọ na process bia so ma ma wan fam na o hyedem me hyedem Lizzy tomato mix o ma won hyedem wo ye aduane wo dem ma aduane na betu hwa ama bontin sufuo nyina ati se aduane na wo ye no ehyeyie Unifa Brothers Ghana Limited and omodi Lizzy tomato mix e de abedwa so kopa bi na fa ye waduane we enye sam enye color e natural tomatoes na e wodwa so ayeto dodo no o pay to dia for 0240949091 Agbozo Herbal Clinic enso ebetu nyare wase nyina e de amaw omo won fidi papa e wo hosan wo enu papa e de tu onyare wase nyina e de maw set typhoid fever na etete wo junso mu haw enam haw sisi yare ni nyina fakọ Agbozo Herbal Clinic ombetu ase e de amaw na kumase omo Old Insurance Junction wa e wo de chemso fe omo number C0534177520 0553417752 Kumasi de chemso Old Insurance ho na obehu omo e na nkran so omo kwashiman omo number no e 0241750282 titi natural spices enso ebeye
waduane ne de edi amount light ne ko enso ye be ye adwuma tete natural spices an your own ye adwuma open natural spices edi aye waduane ameno so oti abonten a etuhwa wo hyedam a etuhwa ama obi ehu se wo ye aduane papa eye tete natural spices pebi ne efaye waduane edi wei yemfa asa enkyinenkyine na wudi a na wo yare no yemfa bi emfraye wobedi ama ohwato wodi be ye aduane ama ohwato o pedodo etu a yesho for 0245 580957 omo stew seasoning dia wo ho jollof seasoning dia wo ho garlic ginger ena de ye akokọ ena nantwinam eno so ubenya bi ede aye waduane sanso na dank herbal complex enso ebetu yarewa ase ede amount ono de enam yarewa eno ane dank syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina akodank wo no ntu ase emfama o kumase pechi number 2 Oben City Life Hybrid School for omo ewo 0266593330 and 0244017556 Wembat tablet enso ebetu sunsuna ewo yem na se edi efri ho edi amount Wembat otu pinworm ase ena otu hookworm ase dwarf worm threadworm ni nyina eye Wembat tablet ena kopebi na eto pharmacy bia de okwa obenya Wembat tablet ni bi ewo ho tablet no eye de ede ma empanyimfo no ene ewo ensuo de no enso ede wo ho ede ma enkra no na ye di dwa wie na ya aduane awie oba a wo ye wotonwade bo wudwa no ho eban eno nti ena Activa International Insurance akwa cover Active Lady Program Activa Insurance enso ede aba we eyema ema na moamu ye munwuma no aya ye time pe insurance inti Activa Insurance de ye policy a ewo ho edema emma inti ko ne ko insure we dwuma no se be ya ensuo to na wo shop no e flood na woniama nyina eseye a Activa Insurance ebe ma uska ma sign dia hye we dwuma ni mu ebiem eja eto we dwuma ni mu nso a eno nso ombe ma uska de ye me de wo mu crown pony se wo ko maternity leave wo ye wa dwuma na wo sa Activa Insurance ibi na wo ko maternity leave no wo fie no no mo so e ma maternity leave stipends unya kakra na wo de atu ubotom sanso na wukunu ana ai wukunu se we ye ma policy into wukunu free mu nso a ombe ma uska kakra na wo de abo wo ho bai unya accident nso a eno nso insurance ebe cover na ma uska e de ahwe wo ho omo san ye training e de ma ye maame no mu ye nuanom ma mo amoye munwuma no se be ya ubehu se ne ye wo se ototo oniama nyina enti enne enkomo no na ye bo na ye be hwese ye benya kwame no ewo akoma ahoma so a na ye ne no edi enkomo na osi process ni nyina na wo hyedem o ka so a na osi process misumi bisa wo so o mama wa anye hwe no ansa wo hyedem sa eno ansa wo hyedem sa enti time be na fe de ohun se o mu twi wudi nti wo be kumase biem ya nkasa me tio mu kasa mu a na minjindi omo no ye hwan kwame ne set no kwame ne set na okay minjindi onjindi biem okay enti time be na office sister no ho a udi 2 months I said 1 month to equal 2 months all right and I will free ho and I'll sign back kumasi enti wo ba na okita 10,000 na wo ba kumasi na wo no bra ko di kwame ne so na o ma mo 10,000 ba cho me ba kumasi no okay na me bla e ko we ye ben asem na ye king 2022 num na sansem we nyina si ye eh ene acho nsa na me ko Kurdistan no aha Kurdistan asa me ko Saudi no okay enti wo ba ye no e no mo de 10,000 ne ma wo aha 2022 no mo de me ba ye na hu se nya ne ko na mo de no na me king wo so say aha amante wante I have opinion yes neti de American enti wo free sister no ho na obai na hu say eniama na omode wo koni nyina na enko yie no e na wo bra ne no ko kwame ho e na mo ye ya na wo saka 10,000 enti e de na utimi call Saudi eno so me agent ba ko na odo call Kurdistan na de na obi di wa call Kurdistan na wanje o hwe na wo pese wo call European country no wan call agent no ho no afo anko eskaba on some de odi komo obi edi wehu onso no onye sa process ni enti ni nkomo no nka ncha se me nye sa process no eni se wo ji 7,000 di to aso e de na call Saudi ba cho ono an de me e de na odo call e
na me pese me koye adwuma nti ye den no so do koy company no 6 months nti o kan na me suyo mate na oye mbibia mam na no me oji uska oji 20,000 oji 2000 20 million no do call Saudi and all the ye den ma what the me medicals some for no more why processes no ye medicals be okay it's when edge 2000 and all your medicals no and all do ekoye hosu di saying and me 1.5 we do kwa 1.5 na say and we no Saudi die no 6 months nti ada wo pe no na obeba Ghana okay nti Saudi so di 1.5 na so say 6 months nti we extend na me we 6 months me pia bontin na me konye dwuma wa bontin na me ye osan ye kan ho na onya 1.5 no na den na wansen antena ho a wo bae Debi sesey hon ma sitina na edin sesey na Ghana so edin na ye ntua oka na mo twa me ka na me bae mo twa me 1,500 and I say 1,800 Ghana stikani Ghana is kind ba almost 30 million almost 4,000 no so na ye dey if you adwuma na house help na e hoso mo bo e hoso no mo ye good ana any all your spirit you good into share good ones nkwa na nti ade na want na ho na wan ja 7,000 echiri dia say abeyo adesoi na o sign by asita na eden sesen na wo ye adwuma saa wo na me ye adwuma na me ye no sky me nya ya me o se me ka me se ne be fie no me fie ra de me ne ti fie ba akum na yere nyem na o ka cha me se ope me hon mmoa na me bona se na yere ne wo de scan be de be ma me nti me pokwa na me pese me scan me ma me o je me hon 4,008 na me pese me scan me ma no ba me frame me saba ku me so me ne wo dem na me frɛ no na o sɛ yakoya awo asɛm de ya na me mfa ma mo na omunya mo de be ma me nti me nso me tie ne kasa no ba na me suro sɛ me de ma mo face kan me ma me nti me frɛ no ka kyerɛ me sa na me dis kan ma abra no na mo de ko twetwe hospital base no nti ya yi oba ne be fie no on face kan ma me a o ka kyerɛ me sɛ it wan fa usika na ama usika na ama me o de titi me dan sika nyina o fiera no o de titi o rent me rent nti eno so ahye anu so ahye nti eno na ma oba fie eno ma me de be fie no oh okay nti eno oba fie yi e ben me ba 2024 ya 2024 ya nti first 10,000 na o giye no ende na wo Ghana second 7,000 no why na jima o eno no 3,000 me bla na flare papa no papa kwame bla kwame eno okoje 3,000 no ede mao eno ya fi we ye mu eno ode 3,000 ne be count into bedru Ghana ye month ben e wo 2024 we mpa cho ye ba be Ramadan no eno ye dabe 2024 no me sabio me nim Ramadan date no April no ena mo ye Ramadan nti enu na oba osan ba Ghana nti oba no kokwa me ho me pa cha me kon no ho o na o se dey no say ska bia ni ho no adentia ena am say ska na mo de ma me no any process na me ye nyina asa nti o kan sa che na o koka kire hwan me frɛ me bra na me ka kire no nti o ma na me bra sa akọ ho no no say ne receipt no mo de ma me ne wo me bra Barikisu me bi sa receipt o se woni receipt afa den na mo sign ma receipt ne wo me bra ho no it's receipt no na payment for the amount sa receipt no de mo de ma me no ska na mo de ma me no iska cheso mama uska into 10,000 baako and 3,000 baako de mama me receipt be into 10,000 depend on mama receipt eno na we call kwame no ho and am de kwa che ni say sika mo de ama ye ni into aka 7,000 there was all the amount and o siska bia ni ho no and da be na call ni ho and the last 2 weeks no and I no bra call ye and o siska bia ni ho no oh okay and I bra so say obey any day no say odin be ko police station na say odin be ba FM odin be ba FM okay na some amu ni official document bi e di adanse ese mu discama no nti mo eden na ko police station no me call bank no ma me receipt de no wo me phone so sa receipt e che say bra kwa me good afternoon no
Hello, Bra Kwame. Good afternoon. Hello. Ye frɛ Kwame. Onyamfae ofa yene no ebebo nkomo. Enti mukoya transaction e send sa 20,000 no. E wo bank ne de. E no de receipt no. E wo phone no. E dey na keep his receipt no. Me chat to me phone so. Eni pokura phone na yira e na me receipt ma me bra. Enti me call Saudi no. Na me ma me try to send in. Okay. Now person evidence. 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 Enti wo the receipt no be call police station akwa catch am say we discuss say the amana na. E na person oye. Okay. Yeah, try say ye ne try say ye ne Kwame ono e na ye first suspect no. Ye ne no be di enkomo na ye bisa ne sign na enkomo ni nyina esiti. Kwame, good afternoon. Hello. Hello. Oni so ofa so e bia na wate mo nka nti ofa na ode ato ode mato on hold. Aha. Nti kubi sa na ekoso nti na bila ne status work your magic na ye hwe Kwame se ye benya no a na ye ne no edi enkomo eye Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie e na weni gu so a wo hwe ewo Onua TV na wutie yen enso ewo Akoma FM mo hwe yen ewo Facebook, TikTok e na YouTube ye da mu nyina ma se da ne da nyina mode mo fidie no ede to ha na mutie yen ye dwumadie se wo haw bi wa amane bi kodanda bi a wonso obetimi ede aba wo suehunu bi mpo a ye no nso obetimi aba na woni yen aba be hye enye de bia na asem to yen asem to ye wo se esua bi ewom nti sa experience no so pese woni yen ebe hye a akwanya ewo ho ye number obetimi afre eye 0530 507849 0530 507849. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Number ne de obefa na nya frustro ha no mo dia na aye something which is there. Anti de akoso nyina wasua bibi wom. Pa che me se bi. E de na wasua. Ko me hu se agent phone bi wo no ma omo nka no kre. Agent phone bi nka no kre. Okay. Na or you registered agent na edi ben na set no wo send wo bank no ni full name na ye de ni full name na black set na nadamfo no Barikisu wo sam ke kan nya me de me say wo send this kind of bank details the brass set any bank account any bank account name me say one brass set mo send this kind of dia no bra for say ni any Kwame edin ben na eye bank eyi no account name no edin ben na e wo so eno so refi wan hwe na so wo phone so won study aye asa when your evidence ne sapa o it's na me bisa so say dey pa na wasua fi sa asem we ya to nyina den na wasua frim pacho de mesua frim ni say de me hu ni me mfa me sika nkomo obi say on fa nye process mami because me de ma mo pokwanya don beye I see because mami like misuro usro it say unya kwentu abesia akobiem. Doctor, good afternoon. Yeah, good afternoon. I'm Yaduna, sir. Yes, I don't miss your papa. Yeah. Yes, I feel. Miss one bank and they bet wow. Yes, I just said, remember, Cordia. I'm Yaduna, sir. I am Cafo no moji. Oh, yeah, sure. Yamias so much. I'm also in your resource. Yamias, Pacheni, Yonko. You only about me that semi charity for no share. Dr. PK usu do na frame Dr. Mesia de bia me say Dr. Phobia sia de ne mono me medical imaging scientist and also a bar practitioner inti uba na say the mission ma refer mo bi obetimi ahwa boa o Dr.
yeah juma ye pa it's I always say we protect our integrity in the sense unyaba obi obeba obi adebia meka say enipa bia on limitations obi a obebia na ho den ekopim it is all for so say oh ma ho den kopim sisi ya now try either say enoma na beje nsem okra enti sa enipa dua na kwa no sa adebia meka say in human we don't do try and error because for instance obi banana pressure nam so obi wana ne pressure nam be 200 over 150 now so the whole year try and error obekum nipa because nipa no so I didn't cannot to for instance baby what happens to frame to daughter menya stroke and you know I want to come back to the normal state nipa so a thing so nya stroke we back to the normal state now obi no your baby friend says transient stroke ischemic stroke obi ho abi say enka wo ye nya stroke enso nya stroke e di han say wonya du papa no mo a eno eboa ne pa na mu wanye du papa no na se count one say wo back to the normal state no e ya na ye din ye pa eni na Dr. Piki so me say ye mfa ye dru no eni agro more especially so ye diabetic or hypertensive even so aba maso ye ho na se me ma odru kra na make sure 2-3 days bia you check your sugar level, you check your pressure level. And the normal when be a sugar level no only D and when because a fasting blood sugar should be about 3 to 6 millimole per liter. 3 to 6 millimole per liter. Obi a sugar level na was say do sir. Na only about obi banana dey number 20 millimole per liter. Obi banana dey number 30 millimole per liter. Inti e basa na obi hu say odun so bebre. Obi say na nsa ne nan nyina HTT damage the cells, damage onini pedja arteries and veins no pa. Inti na nsa cha say HTT no odun so bebre odun so emu ye de pa. Sa no man nyina e sign of cell sugar no okoso. O pressure no so okoso na otifa ye o ya pa no ani so brew but o enye twa o hwea enya strike you down you cannot come back to the normal state view and anything Dr. Piki was me family sa condition me mfa ni agro na me researcher me hu say omo isi ewu na ye doso bebre no pressure diabetes and eku amanfo ye pa nti me kasa say ya na me mfa ni agro pra obam ha pay attention to na bebre beba no so doctor manom pressure do na manom sugar do na nti no ya na pacho eno so na manage you eno so na ma ultimate baby a oti ya nkasa no me am herbal practitioner and also medical imaging scientist into babo fuma minimum de wo na ba herbal so minimum de bia me ka say herbal medicine is good sana abofudo so is very fine but I said the can obia on limitation for instance we ba na you be friends amenorrhea you can say amenorrhea and say oba bi o ha e was any menses eba me ka say last month obi ba masoye wonya amenorrhea for 2 years not just 2 years on who name menses that now all 49 years me I hardly lie obi a wote say me chantro no me names had in a year so all 49 years 2 months amenorrhea 2 years amenorrhea now bosom afimi no femi the menses and mother me catching am nyam say within 1 month which is 4 weeks now by last week oba na the menses naba it me yen ultrasound de bia me kasa me medical imaging scientist ya pun dima djuma fa na data from the infidation epidemic eno bia kasa na me na master me heba na ka ho na me share no na me hu say ni uterus na very fine na nya menopausal uterus na very fine because of all infections kakra me treating no within a month time the menses naba ama bibia e fine into bo so obe man edrum also ti man edru be 2 3 4 months say no na ye de mo no me pacho edru obi a o menses e ba doctor do beto dose for abosomi miensa and na e say edru na enye orthodox because orthodox medication abofudo ni enta am man for a long time it shouldn't be more than 3 weeks and 4 weeks bosomi na mo de obesho na enti oko hospital you no be bre ho de read here do bit if care to ton ni na herbal based medicine any de ma mo ankasa ba ye na brofu we standard sana Dr. Piki us my mindo na ankasa my mindo no nyina no standard way ahu ate sa brofu pepe nti your conditions do na me bobo so no e wo so de ma nipa na for 2-3 months say the be obe recover nti obi ho be ba mo say o ma na duru na the menses na ba no ma me oba ye me say 2 years na menses am so menses na ba na eno nchire say a guarantee say stop bim e also no mo do na for a certain period at least I was 2 months or so no ka ho nti ye bro no make say 3 consecutive times if an flu the next month flu the third month that say flu corrected that normally no you'll be fine. That's how I do my things ankasa inti bacho obi a uti mi a wo hwe bia Dr. Piki so do na friend Dr. Mesuya de said they be American especially ti eya war and them yare
mo Johnson tente me so bi asignam se doctor number no me pa cho me number na 0244 0244 87 84 31 0244 87 84 31 your other numbers no eso e wo so Dr. Berima number no 020 69 68 694 your Kumasa Brepo Highway Zudu Highway Market and Pachobusa Dr. Piki Uzu Tasi for Nebetro Sana Accra so Kwabenya Tasi Station in Accra Goy Filling Station na Busa Dr. Piki Uzu so Tasi for Nebetro na bibia so aye fan said na make na your speciality no uniaba eya wo enem yare Mama Johnson 10 terms so panty de bia make say it takes nipa 2 to get pregnant eye nipa mienu ena etima yetimi edenyam nti de bia make say wa wodem eye kama te semini about ya or blink na gaza na isi awodem e fetisa awodem e fetisa studio ha nese bema no ehunsu no e wo foma pacho nyinse ntimi ma nti bebre be frame o se doctor ma gia wodru sa makọ hospital bia okumase Ghana ha nyina no awo ne mba na mebusa ne se ani bia okunu acheke ne hunsu o se doctor mikunu cheke ne hunsu ada ya okunu one problem because mikunu awo sex meti we Dr. Piki was mo nkransi yo enso me hunsu betimi abafom because of my lifestyle, because of maybe I'm a nom bebre, because maybe I'm many infections on when treating infections, especially remember be wabin so be mem kikao, emotion show, in so free muba. Unya be a friend said this urea, don't so emotion show pa, unya pina discharges, unsinsu eba rashes biba, a bow row show and wabin so when you be a friend testicular pains. Now show abani yoya, a horse ne producing kwamwan. Your testicles ana your sure na ba ne produce nkwambon nti say infections bi bo remu ankasa it called the sperms ni nyina nti wa kwa test bi a friend spermogram test yes wonya azoospermia your kasa azoospermia ne de enkwambon ne bi nim kra so doctors your friend say is a bad case in the bad case to in the sense basa na the treatment din one fe nipa na nko dru so kra na issue about 6 months na unia ba nipa dodo se me madodo se ne ben modru for 6 months sperm drew no I also call first 3 months no so obesa a test ni benu hu dodo e beka ho se bi beka ho na bia meka ho se obesa akwa another 3 months ni asa hwe emema dodo se ne bitima no modru sa for 1 month 2 months ya na hard and he say me treat for fertility a man de be ma betina manima unu abade me pese o problem no should be oba because oba no pese onya no so ene ne de opese oba no pese hu se oh me na me so me die ni ba bema o chafa nchen a oba bi kra be ka chen se wono wanem enso na entesa mema bebre ho a o fa ba bia o ba ne nim se wono yere peba oba ka che se wanem enso na enti e da yitim se metimenyam me chafa nchen me konyem obi enti obatwi be ma na omba enti mba bebre no pre bebre no ya mema na asama e ma na ye bone because e ba sa na oba no be fa adwense let me try somewhere. Let me go back to my former. If I'm a former boyfriend, kwa wanya menyemda. Enti bu say nyame amfefia na nyame suramba ne mu am. Obeka che so ko try. Obetry he na nyinsa nyaba. Na later odiwa ba obetu kwa na bedu ba bi no. Na ye hu sese oba no kwa nya odi. Enti bacho se mote yenka. Na se mo pa wankasa mpacho mienu nyina mombra. Na se mo ba mo nye sas for 3 days. Se de be amiti ma yen hwehwe mu. Me practice no obi ka say doctor yi o ya normal be din me pacho. Just call me, describe your condition. Doctor, maseke kame, maseke me so free hoba me mo me ho sei, me peba me mo me ho sei, me da me ntiminda, me sane me na yetiti, me mo me ho sei, me tifa ye me ya. Doctor me jonso a me nya dribbling flow of urine. Was me jonso a me chimpa sana ba. Anaju me timi jonso more than 10 times. Me mo me ho sei. Obi ho sei prices e moderate. No ma boy den so your prices no e moderate. Enti enche na me demand this e ba wi. Mpacho se wo tie me. Wo your ba na wo tie there be a missy idea won kwampa infections sexually transmitted infections and them yare into baby wabus was sekikao was show in so free hoba one or it could be a name yare into a basa na call CBB friends tuber blockage especially chlamydia infections what call your hysterosapinography about your tubes no yes tubes necessity and to what you team no I start testing be yes or hydrosapins. Hydro means fluid in the tubes. A hydro patcho no dear. You should be straight away IVF. I also con ya chutumam. Maybe a spasm. A blockage in your query, not just any daughter no yen 100% of the blockage. Me patchon the brabet try here. Na young yankupon na so you will know a friends a vasodilator be a vessel simomo. At the Sawako hospital, say tubes no blue.
block ya free bisa laparoscopy yes ya de bibi to from asa na blow tips na kasa yes ye wonro ha ye timide ma o say infections na ba ya no inflammation tips ni nie ena mo na ko cause inflammation hono mu so ye mo dro bitimi vessels no bitimi ada ho afi onu okunu be hia no 1 month 2 months we say nsu no kwakama na bibia me amanfo bi omo me testimonies are or me that because we are medical law and ethics university it mean for be ma tell you soon because they say name no bra na be so ye hwe say be hu de nyankopon nam ye so ayeye awo hu asem de bebre sa na Johnson tentem so sa no ma we ni nyame de ache inti condition bi a wo tie bi am Dr. Piki was some senior a scientist and also a herbal practitioner. Inti uba me ho ade mintimi sho no ma sha abo ma bibia so iPhone. Eniska ho den. Inti se mintimi sho na ba na ye menopausal uterus. Unia ba obi wa hu na wo de na so we de otwabra. I don't worry myself. Say me be here sir because enipa wonya no resource on e be say wudi. Inti uba me ho me discipline pa. Me short time na wo so wamba. Na fi me no so me no wonya issue because me person kwa kugina baby no aka say doctor we kra me ko na me hu su safo no e ya na e ha adwin yipa. That is why I say we protect our integrity. Inti obi a wuti mi bia na say also per resource a condition bia me number na e was screen so no e Kumasa Report highway market Dr. Piki uzu sana crash so kwabenya taxi station Goi filling station with Dr. Piki uzu obi a be show me number na e was screen so no me number na 0244 84 31 0244 84 31 me name say onia ba question bi ho na me sorry so I need waka ni nyina ye so papa ye say nyame ya duma na wotwe be ye be san ehia biemu na enche bia na ye be ko ye nua ba no ya try ni nua be ma no ana kwame ya try set no number no ekọ omo bomu a so ebedru ye nchen wosre ha say no na aye call on hold into no ye nimsa sa bre nkomo ye omo monitor nti omo hu say omo asema na ye ke na say obese etu kwan biem pacho ni de ise de ntu kwan biem nti wo bai wo ye den ye adwuma kakra akra e de adwuma otunton fruits o ba no discuss kakra bai office Audi ba no afeska bia amba usika na ode ma ofiera na ode titititi wo no na waka che agent na ode okoye no na ka kire no npo kwa me ba na oni ho no e chansa na meti ne nka na me ka kire no no siden aye oka nti onye so opese osan do tu kwan biem ya na me pese me obua say scandal hu ntina enyo so opese say utunton fruit ya obua no ana meboa e de utimi nya be say fruit no de enhye da enye ye bia say enhye da ndo so nti oton we henfa ofurikrom side be posto aranga barakisu ofurikrom aranga e kan dey say me ka san aranga na meti aranga na meti okay Kwame, good afternoon. Hello Kwame, good afternoon. Good afternoon. Yo, your friend Aunty Bea make us feel Akoma FM Kumasi. Akoma FM Kumasi. Yo, uni mabayi we be a friend of Barry Chris Ampon. Yo, Pacho uni ne said there e kwan be so. Okay. Okay. Okay.
yes to put baby. Okay. No, you know, Kakra, Konami, and once I could find a message. Then you are the new Miss Kakra, necessary, they are twice. You can't know, so tears here. No, including that could be Mauritius. Not the Hina, okay. Mauritius, okay. And so, you got that man. If you are on the line, you know, that's a check. And Kakra, a big boy, you need the race, and the boyfriend will be a man, and I don't know, a parent to cry for showing the team and the other. And I see there's an idea own could you. Okay. Okay. No, hard, I said, yeah, the same could be there. Yes, Mauritius, no good child, I think it's really the other. Oh, Mauritius tickets, not the man. Good child ticket to me, no below. I'm so sick in Paris. Yes, sir. It's coming. Exactly 130 million. Okay, 13,000. Akoka 70. It's 70. I'm not saying a good child ticket. And time here, only in our son of Korea. Only by child tickets, no. Only good child ticket in our community. Okay. A muck twice. Now, the first time I'm going to come. I don't know I'm doing them. But kiss one with the NHS, I say, Musa Pedafo. In Tisa, 17, whereby ticket. When it is coming free notice, I cook out 130. Into anyone customer service charge near the name. Or better than so one can be to money be here or call your full car you see or Sika or the money in to free. Hey, Kwame. Yeah. The Unia Bema says a catcher we. Or my be a chance and pack or chat tickets be the ma or my to be a ticket. Ticket a copy grammar. I'm a Hymo. But a kiss what tickets be seen so. Nay, a scanner say, I'm a say, okay. If you are no Bahama, Lan like as I say, Uncle question is I am try on friend. Okay. No, okay. Ain't you know 7,000 here? A Kenya, one and Uncle Walker. A Kenya is now ticket to the child. Nay, 7,000 Ghana. I see. I'm saying, you see, my old drawer, you can choose if you decide me, you papa. It's your number. Sana kwele. I'm so I'm talk for you know, I'm my Kenya to work because Kenya is not. So born versus 7,000 agent the ina or your madvet to patch from my now Kenyan Airways a book so cause I Kenya you tickets nebo na Mauritius I na say na for e nebeko or the Kenyan Airways nebeko exactly nti no tickets ni betwa de ama no and now transit twemu de akọ no enti patch mo for number na my why producers na yem bisa because etwetwema so say Kenyan Airways ebo no ye 7,000 na yenhu barikisu wo Kenyan Airways ticket e wo ho na de he na so ye wo bra ho no Escano. Okay. Kwame, enti no, de wonya bae a onya omudidie, ebe su che so pese otu kwan e kan se oni Kenya Airways ticket bia won ho. De owo ye receipt of 10,000 na okwa ma omoje ye no.
eno receipt ena owo wadaro mo enti unia be makro na wo so nya ne mugidie so on fa barikisu ntu kwan no ono ode Kenyan Airways ticket bi e kire wo nso edi adanse ese obo no ho ka 7000 na akra kuma ne 7000 akodi ne wa ya be ye entry nkami mi pachi sisi anu se wode brand number bro aha brand ye friend na enko enti na ma ye de frɛ wo no na se wo na moso a e ma ne hu set no aha enti na ma ya frɛ wo aha na mi bisa o say unia be ma set a wo so nya no gidie no o twa bibi send it kire wo say Kenya na we sabi try in the name of Barikisu. Ebra. Aha. Ebra omu yes and sa paper no ana. Ni na ri a copy. Ana odi ye. Aha. When saka copy a dey. We hear photocopy. Okay. Ade man. Enti pa o fa ni wo ho. Ticket da na se photocopy no da ho wo ho. So Barikisu yan fa ma wan fa no we mo de na ma. Ano de wan fa fi abekire ha. Enti na ma me sa wo. Ha. Ko copy. Omo wo copy. E na wo so wo. This be a me hwe. Wo no mi bi a me tu bi aba. Okay. Enti ya bi na say enya da bibi endia dance say ampara in the name of Barikisu ampon. Ocha Kenyan Airways ticket man. E cost 7000 na. Ubetimi ahye mbo se obeboa meska no balance na aka no wetimi age ama no bia no kura kan se last time oba no na bia ni mi ha ni tu kwan obidi ye no enti me fre no ka kire no se o mata babio ntini eni wo mi ehia ana ye se ko mo kuma si ntini so mo ba Minfreno, na omunene nkasa. Enti oni chiri mi se okọ yoko cross-check na senye no kura onfreno na bia mi sika semni ekobia no enti amano. Enti ubetimi ama yesa assurance ne se yenyina ye cross-check na endru sa de wo mu bia no ubetimi aboa me ya. Se wonu aka woka wonu ni. Okay. Ani ni bra na ni nyina se okọ no cross-check na se enye no kura. Okay. We kucha tikiti ya. Okucha tikiti. Na Onu kan se se. Okay. Enyo no kura on freno. Okay. That's it because ticket go to kwan no. Onu ni din e di twa ticket no. Enti ye be say na we receipt no. Ode ma mo no. Me pacho Barikisu bi no ni di na woso yo ye da sepa ye do besi ha se ye na ye wie ye program ya ye besan ya frɛ na ye ticket na wo bi no ono de ne de na ba na wadaro ma wo so de de no ye nyina ya compare ne ya hwɛ na ya boa na kakra obenya bia no on fanton ni fruit a woton why ye da se nyame show Fami Aunty Bea. Ai, taya no watetie wa Akoma no ahwe yeso wo nua TV. Yo, ye da se ye be sa afro. Yo, ye twa ye ho ye be ba se se ye nyi wa fidie no emfiri. Ultimate Monique Junction. Sanso na ukọ Techiman so a ha de boko wona onam na afi hin ne bai ma me fa no bisa ofori krom he ya kuma se ofori krom and you welcome. Thank you. Okay ha boko wona onam pacho ye mi chi mi se danye enti ye be ka brofo na ye be ka house meka twi na be ka na me edru frustro ha me nte brofo enti je se o ka twi na pacho me ko Kurdistan. Aha. Ekro ne bone say Kurdistan. Yo Pakistan de mitimi bo. Na we no ye bone say Kurdistan. Okay. Okay. Ko twa 1.5 year o no. Na me ba Ghana. Ti me imagine say Barikisu metiefo no se o monte wonka. Me imagine say me ba, me sa to kwan ko kulufufuro so. Enya Arab country.
ti mi papa dan fu bi o ye adwuma o ashtan won ma efi anim ho no opama ade na me de tu na anim na o se o nua bi o sa dan fu bi won ma obeboa me nti o frɛ no no ne me kasa o phone so no o share na da obeba me ne be de be kasa Akoma FM oba na obusa me se o se me ba me fa ne me passport na ambla na me de ba de kan ho de ba no obusa me se ikrobes na mpese me ko na me se o menya maybe America na say kurobia ni misika ebeso akwa kamepe no as America de 200 de intime this say 200 cities ana ka friend say 200 million the 20,000 okay no de intime enti me pe kakra de e ka ho nso me twa mani a mini bia nbe ka ho ama no Simini kasa na me branch simini kasa ya nti okache me se me nkwa akra na me nkwa police report na me kwa akra onu nsuso ma me obi won no be fa me free akra na ode me kwa na me kwa he nti nipa ne kache me se ade na me njai akonto na me mfa scanning fa nyi ejuma nti okansa kan no nti okansa no na me no ma adwen insisu ye nti me no ma imagine say nka mesa akobe fufuro to ka ma fa ma adwen amano nti o ma na mesa ko kumase na omo sha se ye me process Akoma FM na mo de me ko akla ho na ma on me bi omo yes a process no ba me sha like me who say intro and me bra no mo kasai because mo say dey say ada say ne be ko no maka cha me say plane no asay plane na yesi nti me kwa me dwun ho na me ntias me ban so dwun ho ntias na o ka say osa share me date fofolo date nso so ya the same thing na che say ade na nya no kure okay mo fa me sika ma me so oni makenkan na won boa sa de a kona fast agency ni travel and tour for no o betwum condemn say the bra yi ken o se o ma o ticket e che say because once ye kasa mu no o kasa mo call Kenyan Airways ena me po me ka say Kenyan Embassy say ya ma o Kenyan Airways ticket a wo di tu kwan wo so da ye wan contem enya no kure o mo ka say e pray no asay nso want me anka say pray no asay nti na me ye di no man kasa na plane na say o mo say plane na say sa it's a cancel flight no and na say plane na say na cancel e de mo to another day you have one to another day da another day no so ye dey me kwa kla onum say na mkwa munya ntwa me take it no so you cancel flight sa ticket na we de minimum hwekra de nyame adum 2 kwan rechi ye ntiminim ye cancel your flight da ye cancel your flight no ye ntwa ticket fufuro bia amame eno ani say ye ka che say ye cancel your flight ni ye kope baabi e ma ye kodai adechi ni e ba ni esan ma ye boarding pass fufuro the same ticket na ekura me na o e na me de call ye with a different boarding pass into ticket ben bio na no say ye cancel flight nti no e wo so nkotwa ticket fufuro mfama sada no kwa manfa ticket bi an she oh barikisu manfa an she me nsem o manfa an she won nsem na obra in all this now obra we obra no sebio ono akọ school kakra nti onimunia amani su kakra nti in all this now we engage obra da no eno ono so anhu se mu tru frakadama na ticket na omo de abro na ye fake ana se enye no kre ono so hu se de mo ye enye no kre okay metimi afre no mpokula ye mre ni nti ye kase ye fra obra na ye ntimi ni nkomo no enkwa echi nti ye wi a ye be frɛ obra no na ya ko hu kwami owo so hefa Ashtown he ya de ugidi say receipt ne ba na say ya mpa say omuto ticket ne ye confirm say ye genuine ticket na ebo no ye 7,000 da say ne woni bra ne ndika bi oni ndika bia na emom so hwe na say ye enye papa de a na maji misika na woji usika na so ono aso na feed you for almost 2 months now it's na akra no eni mpokwa me bla me catch mba na ono so asem na obra so send usika but na bra na so woman ono so to aduane ma odi to aduane ma odi apart from aduane na to dan bi o na ma sa I see okay ye be bie your phone lines no kakra bi na yahwese yaboafo ebetimi abam akwantu nsam no de nyame anim ne ha papa
enti se wa ma weni anda hono a nkofo do 7 no ana 6 ebeda no 9 0243114497 0243114497 ena 032249803 ubetimi afreye na yenua barbary kisu nkomo wo so wadwen kire wo hwa agent no omu twinedi ana say onu anso na dae na otwen ma plane to jan ana say plane say ye je ye hunu kre na ewo nansa na course ne beba no ma yenko glam by tina makeup onye o makeup na ohunye akona ohunye fefefe tina bebia wo bia ofre na obeba na obeye makeup no e de amount 0544466280. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho, who you there? I'm having my friend. Yes, so I don't mention me who you papa. You come where you there now work home. Yeah, we never have a okay. Baby, I will chuchu you all kakra. Ah, it's na ye kitu e bi mai. Me Pacho ye koso. Ayo, come say we aba no. Mama de bi ti ayo ye mama de bi awon fa ta. Abi so me say come no so mu se ta. For month. So na me na do mama wa ta ko de bi pro ata. So the before come na beta kwa ebe na bi de chi kama na ko ni de hasana kan here. Na ka enye Unjai manenka yate. Yate. Yo. Hello, good afternoon. Good afternoon, Yaba. Yo, Pacho di baby akasefi. Libiane Anisika Abranche Atosu Extra New Site. Atosu Extra na tese mi ame kwan so pepe. Ohun ye de. Na me adon me hu de na tan so na ebre. On begu so abre. Yo ko wani mai. Yo, de me ka che ni aba ni se. Ye hwe ye bre ya na ye papa ya wo fro ni se ya o ne kwafo. Ohwe ni sem kan ye ni ade bia. Ebiri ba bi ko ti ka che se na me ni na gina ho. Na guy ne kan se. So ebiri ba bi no ni ba o ka se ni twa ntwa wo ni enti ni adansi de bre. Enti me frese asem na aba na se ne rebra na o fre no eni ne kasa ye mi no. Eni aba na o frese kwan bia so ne kasa ye mi enko biri ba bi ma katetia enko ntia da bra no. Na me frese ne o kasa we seni ni si tie ma ono no so ye bi ni ade no. Eni aba na ni sika wo pa jinti na wo be sen ti se ya fa bibi sa ama no. Sebi kesi ne kura no wa hwe etuwa na mo ma won se tumi aka kakra atai enye no na obe ma ni gwa se bi aba ntimi de se ne be ya yi de to yi no ni aba na nte kakra wo bia no o ma na ni so no fa nya aduma wo so we na oni na ni ku we so ko ba se e ba fan ama on to atu no na aduma me da se mi nua be ma mi engineer so 02431144 Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby akasefi. Pacho Akoma FM ni. Akoma FM. Ma sendi na mpese mede tu me mu fo efa that police station ho no mo no. Ene Pacho ye di production number ne e ma o ye pon anu afre ye why. Nti Pacho tie number ne netro. Me say na e me ka obe sanya ma me de nka me pe. Ene Pacho ko so tie why. Yentimi picking say ya. Okay, hold on why. Ni emfa wo behind the scenes wo. No mo no kasa. Hold on why. Okay, Mati. Hello. Onu so intimi engineer so. Hello, good afternoon. Mini aba for asunje kan na beja for se bibia. Asunje kan sunsun so sa won ye de. Isha to nem pa ba kesia. Ni ni ko kuchufo bibia ho kama. Ye de nyame ase. Oba for se ni aba na kwame amwakuna de na friend original Nigeria the baby contractor for original Nigeria. Yo yetio. When you the mission Dr. Nelson is coming to so. Yo. Papa until you big bracket your wife. Yo. So we say you are not better brother. You are the said well. Na be na kwa na le daje say. Said you are the
sika bebe be di ma banki ni ya gudu one day sika say adena ye ba ya hebra wa se o sebi sade yi ho o di tika ko mu akwa ye adwuma ma ndi ba jo ke ho ma paso eno ni asem no ndi eto bi ya ka se wa be kasa aba be di wo ni one day se no ko ba wa sa ba yo ba so a se ba je ahu de mi ji ti no special ya ke mu no ibo ka me ma no nye ntade a se bi peto so ka ho alama eto bi di ka ho da bi ye de ade ko no intimate mini abano the atem no fa me no so na area na o ya kra ketwa kra you obu eti na so so yeah that's why o me na mo fa ba ti ya no nkasa say bye 0243114497 032249803 ye fa calls be mienu miensa bi na ye de nkomo na aka no assign abetwa so ewo studio. Hello, good afternoon. What Fay? Yes, what Fay? As we get one day and council summons me am more passé a cosa daily pili so am ni kamen fi atanta juma guna hey mo bozi ejira eje menendeni ebe bogada wa fa ye ti o emre no me ya mpone hey asabi balikisu okura dia ebi ko ebi ma na balikisu mo dia wuti na kakaba o se ba problem so my no o fe na ko po so no so o fe o president ni me president aha de o kana kure pa so wa su yin kano en ka su na wo balikisu agade papa yi tire mu se ga oboa ka ba ka so de o kano oboa so de o ka bia so no wo de ma ka so de o kano oboa ye na ya ma na kasa wafa ye na ya ma na kasa ai no ye ni ya na kure ai o de me wala 1003 what de ye wi afa send ye ni emfa ma no ai se sia ai me ko Papa bye bye why yeah that's papa ready to yet me fa calls bio eh era Aunty Bea me da say grow fine mojadro mojadro shonko na manfo nyina no madi ho adanse ne senti aya won so pe bi ekosi fie na abusuamu no nyina monche enom grow fine mojadro die edamu befua ye de eye natural koko ya ene ye de aye ne senti nua hodo ahyemu ma say be on se koko mu ne mapade ya nyina ye nyim ye di ho adanse wo hia ka no a na eye de grow fine odende no a aya na won so atobi gina hyan ne tobi bo na de da fom pa efu ye ne senti eye grow fine mojadro ena mekamfo e de amawo enya na e wo pharmacy chemical ne herbal shops ahodo nyina mu dodo mu dia be 0244596532 na Dr. Ajewo so na ye koya nim Samaritan Villa Resort and Conference Center ewo Santase na ewo ene bia ye ne manfo nyina da na omanya masumdue na ne obia edi ho adanse security won sensem de ye 24/7 chese bambo won sem de onkoda ho ma bibi nkoyira empo koda ho na wuja ade wo ho no mo a wo mo frew ema wo beje wa ade umpewe na wo pede kope ba bi papada na ensonkro nsuo ne ntuntum bia anko wew ne se anti hwehwe machi akwan ewo eye Santase wone St Hubert Seminary ena eben eya fresh 0322495180 now mo angel so hematos blood tonic ewo adwaman so enya na esanse aspi pharmaceuticals asante matemo ya no mo woni senti wa mu atu aduro ya pete pharmaceutical shops nyina mu sebe ya obi ansa ebe kan bie na obi anom na yetimi ada yetimi yadidie na asanso abustu immune system no folic acid wom iron 3 so ahyemu ma ne senti hwehwe machi akwan ewo ejiso asaman number be free aspi pharmaceuticals was one 0559408555 Aunty Bea yo minua me da sepa na production aye edwuma bi sese ye bi e de amame wo so nkomo ne si year ben 2002 and now this kind of edema wo 2022 okay into no omo ye search kakra no that time no ka se utwa Kenyan airline no crown puna na ebe $500 to $500 that time se na cedi to dollar no
ye 10 cedis kra na chese say 5000 then no what you say na 5000 na chese ono so se ofidi u nti odi 2000 so fidi u nti enkomo no bebi atwa kono but we can only confirm see yenya ye hu so bra na efrɛ pa bra fu say ni yemre ni nti na ma ya mfrɛ no ye pon show na ye be frɛ ye betimi ehu say ampara otwa ticket bi ma odia enye na chese otwa ticket ema bibi na siye na akwantu na amba so you get it aha nti no we futu awde be ma young girls on person mutu kwan na ye den futu na ma mo say omunya ahwe yi na efa agent for no bo no mo nka no kore ma jusika omo so so omo nya bibia ma na oda so eti Ghana so mo ntwa mo so yi na sabi omo a mo education level no wo fom mo pese mutu kwan eden na wo so ye se be ya neni no ye de ma no betimi akan ana obepe obi ama na kan ama no hu sa ade na wo ye no eye genuine eno so e mpacho se ni pano so ni ma kenkan on fama obi na on kenkan ma no na wo hu de eko se de we ya obe ono so be hu ne no montu na na montu enti o ton fruit no discussing na sha ase mpacho me de 100 cedis o ton de any day mpacho me ton anka ne kwadu na abrobe anka kwadu na abrobe wo di si himfa nditi efie enimu wo di si ofie enimu ye to ne kakran ye to ne kakran ewi amema kakra na wo di ahye business ni wate empreso betu kwan bio oni beda ho na wato fruit no until say ubenya genuine agent opese odu betu kwan ye pon na ma cho kakra wate mintu di we papa e ma obi hu nti mintu di na ya cho kakra na odi aye adwuma we ya akoma mu 17 ne de ma we nya nti bi eno abegina ma ba ye se boga ya akoma mu 17 ma ne de ma o se be ya do kwa akoye business wate nyame hia nti obe sorry twen ansa ye be ma o signal no se mreda ho na wo se wo sorry a na wa sorry eti your numbers production line no wo pese wo so frɛ na wo ni edi enkoma 0530 508 507 849 0530 507 849 eno any your production line se wo how bi na wa amane bi na se wo nso pese wo de wasem ebreye na ye ka ho asem a your numbers we na wo be frɛ 0530 507 849 na freye na ye ne wo endi enkomo Peggy osi bibi ensiye hwinsiye bibi betimi esi o de bi anti plenti say anti bi jai eye me ya me da se me nua wontimi express ne ho yie so otimi express ne ho yie pa nkensem no ahyese na nka obehu se fakadam bi ya ye den abam sa na omote onfa ho so odo se on se minka ne se okra pese o chie kura so wo hu o magoro da odede na so opre ne kakra no wagya ne sa na ode beye wo onye no yese instantly no hu se opese o sisiwu so oba wa ma 9 street ombisa o se die na ombisa ne se die na obi no discover wa ma oba bi ma wote nti wadwene kwa nkoso se se nipa no nya wa obemmia wo kon wa eden ekun so o manti mi amfa ge na Aunty Bea wo so mo de ge ni ska nyina ama no na so mo ye processes dia wo ntimi fa ni nyina ama no Aunty Bea process be na mo ye process ne sie twa ticket ama no enti ye ka ye be na wo ka se wo koye wo twa flight ni amese e de bia ne siye eno na me sinti o sie hu ade kura siye no Aunty Bea me siye siye sana do na tie enti wo de onjin di se bi dabi ade se brand ye friend no optimi me se sana do na tie sana do na tie ba ye mfa nya futuo me nima de kopota na mpeso mutu kwa nkokoje e kopeska hwe san koye a wo koso yi nyankopon de ko ba ko bae wo bedu asomdwem se ska no wan hwe se wo de ye adwuma ene se 20000 watama kwa brane a why ne pasade ama o ko second one bi mu a e wo so de wan fa 10 pesos kwa nsa amba fie o de mani fie ra ma ne yere for we Aunty Bea so nkoko first one na nyankopon ne bedu fie no ena me nua di 20000 ye na agese ko de ye business okromu anu ma Aunty Bea ntiko ntimi fa nya bibi na se 3 years no wa waste no kra sika na kwa di nkrofo bi botom there be agent no 7000 ne de wo de se wo nya ne nyina kwa at least 4000 bi de
I was a free ni bottom no sada. That's why I had 20,000. No, it's 13,000. 27,000 nka. Menka senka. Aunty Bea. But why I had na? Enye better. Sada bi onya be. Or the 20,000 mwa. And the man ko shefa. I was what in the 20,000. Now the be Kenya numbers in here. Enye ka no mo fry. Peggy. Aunty Bea say be friend man. No do be be free mo aba. E be we want me express no ho yi. So say embassy. On circle ko do ni baby okọ wo hu ni baby a wo fire Aunty Bea. Embassy what dey no admit say dey ko baby no kwa dey no see Kenya Airways. Na me be yes embassy say na ye Kenya Airways for nte bia say ni nyina ka eska Uber ana petrol ye beto. Eno ye betie fi say eska na mu. Na wan sika ne ye fanye. Wo hu ebinu no. Obi se ke sa convoy ne sabe fa no na wo ti bisa na yi no obi de yi be fa ukoi ento be do wa wonim na wo so no no ya ofimfram eyam yes won ti me express no omunya sa de no se obi ani abre o omunya sa de no no fa game ska ka no fa man omunya sa de no kwa era Aunty Bea agent no oye ni pabonefo Aunty Bea me nkwa abrochire da plane mafra na Kumase nkana yenkana Kumase but de mate na enye nipa ba konfo nche na metie free ni se se wo pese wutu kwan se de abaya ye se wutu kwan ya wo diska na mo a processes bi o mo be ye no mo no ye terms bi kura se anso si di ababi wa ye ntwe ama mo enti bi oh yes e wo ho enti mi hu ne se sa ne ma no ye no medicals ne ho nkro no ba ye medicals ye wanya bi o se wanya medicals there bi o Saudi no ena ni agents the man ye medicals nti sa medicals na no de there bi o se no de na we na boy di no yes police report nyina akra ye tua nti sa sika no mo be ya up and downs ni nyina no omo ti se succeed ya omo be ma obi but unya ni nyina emre wo ho no so wo be kwa abrochire na so omo ne wo ya even omo ye agent omo agidi kura wo kro mo no ma ebi ye omo advert ni ade wo TV so omo ne wo ya nhyehyeye okay say bi America na ye de wo no 30,000 Ghana cedis asamka 30,000 no ye de emu 100,000 10,000 and a process no it is an 5 ma 20,000 pe okay 10,000 sika ni nyina na ka ono no up and down ya de na nya ne ka enya ne ka da bi enti ano de ya mre wo ho enti binim se sa agreement ni bi no mo ne call ye de a ene le di no ni case say ya no bi pa na mo ne call de oni case on kwada nenem kra ni tu kwan o 20 also was say 23 years o kona 21 years na ya dan first akomienu sabra wo kokra na bia na 20 kura wunya dia na wo je sa 20,000 na wunya ya de 2 coin first wunya no we na Aunty Bea de na ha se he on wa ukọ kodu baby o tim se nipa na no so do be kwa abrochi no ono ankasa kwa se kwa oni mompo enye nipa nyina na pa kwantu metimi aboa mo etu kwan na me ade mi ntu kwan na na busuafo ni ho odo makọ so ye agent odin ko for oya da so wai na ye Doctor Yari yes your safon sa no ho yare se de wo ye wa so ko mo pa ye man ko fo wo pa eso na se bi o se de make kan yet sa de a me se de no ni case se de make kan ye no kure se percentage bi ko mu sa de ano de because the be your process bi wo ho a okay e bi kura na wo ya we na se de no ntimi express no ho e bi abusa na se men kai abusa na wa kai yes ne bra ne betimi aboa ye na ne bra na fresh na time and ne be the best way and then 7,000 yo yes see a time so ai pacho happy birthday mienu bi ewom na ya pacho fatu suma me na me ni say ya na sports eba we e dey call my brother Gregory Obin Owusu Ansa brother Gregory Obin Owusu Ansa we a member of Knight of Marshall Council 174 Bantama we efie nyina ye ho Knight of Ladies of Marshall ye na yes, Yama, happy birthday, brother Gregory Obin Owusu Ansa, Knight of Marshall member, Council 174, Bantama, happy birthday. Last one, Ede call Ediama, Nana Okokodrufo, Efua Minta the first. Nana Okokodrufo, Efua Minta the first. Adontin Hima of Nyami Chrome Divisional Council. Wey Efi Opoku Justice Ho, or my happy birthday. Last one, they may nyane picture, but me wishino. Public Affairs Director Ewo Konfanochi Teaching Hospital Bra Kwame Frimpong enne your birthday way if you media for wa Ashanti region United through Kumasi ha yesi ma happy birthday pa PR papa ba kwa owo Kumasi ha ene Kwame Frimpong happy birthday to you. Production team members no Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sa Kodie
ena Beluchi na Nayaw Emmanuel Kwame Vadi omu nyina aka ho ena de bia ye de dwumadie no e de ebremu ye fra me Beatrice Piogabra obetimi afra me Aunty Bea me sorry sports fo no ewura ha omu de sports ebrew enyiwe fidie no emfi hanom